ye pia oman na mana koranim. So ni produced by Bruta Man Nti ene Sompa FM newsroom nyina ena eta mechi abia wo bia na nwumre yetimi aba ne ba besom wo na watching some no na doso na watching some no na edoso pa na edoso a na enya sam ketwa na watching ya hyase sei e beboso kakra na yakwanim na watching ya hyase wa bra president na Nana Danko Akufo do Global Citizens Award ko so e ma okokasa wase a nipa binom ko huru no eno so beye ho na watching mu a we di kwesen pipi we susu de kwesen DC na namsoma mraso adwani a owo mraso adwafie ma de so mu adanse asukọ abaton pesu asuke tia mo ne kasae e ma ne kasa ne mu no e mu nsemu e ba ye nya asanketwa yentie ne tew ne yenkoye nim. I think it's scandalous. I think it's scandalous. I don't think as a nation we got into that stage. I mean, I was petrified when I heard it. The president was speaking as soon as he opened his mouth. I heard, was it in unison? But if it's that small cabal, whatever it is, I mean, I was, let me repeat the word, petrified. Basically, they didn't understand. I haven't seen anything of this sort in Ghana before. We shouldn't start things which become precedent. You can't handle them. You let the genie out of the bottle. Completely difficult to get our lives together. I have been very, very upset. I haven't seen anything like this before. Even on political platforms, we don't do these things. We don't. I mean, so to imagine that on the national platform like this, a president mounts the platform and all he said, I think he said repeat, that the whole of the world or the whole of... I was going to Raswe General Woman Raswe Firma, this one more than Siasuka Baton Persia, Sonobo Katie Amon, the Attendant Cantina Watchi Global Citizens Festival, a course one crap Pumpaniman Mamma Penin and Nadu Danko Kuva the Copiasia, yes, ye bonu tutu, yes, ye who no, a bear portese, and a year Katie Amon, then a no two mubia, if you cry, as I send you see cancer media, as a Mabunu, Yemuyan, Penya Krimu, as you see can say, Assemba, yes, ye Kwakubusa Brewa, Yemusema Bunu, Mabunu, Jejo, Mabo, you say who are. Umuti se kube adwene bia nam ni ade ene na wachi amanfo so papa pepa yento so na wachi so nkomo ba ko esore ye eye IMF wa ye ko ene kura de anop enwumre yi bisa Erika Boaje tenase a no na wode egengambie se IMF no nyemre dika ye ko honi na IMF ye ko hono na wachi no ye te se panic bi eba ye banking system no if say na nkomo no nyina ko ese Ghana ye de kadodo na ebe day ene ka ne yetima wawa bi afiri ho amasika ye hwe no mo se IMF e de be so economy no no wo mo e de so ebinum yesi bibe de head cut o se de ndie bi a wo mo e de ba ye no so banks no wo mo sika bi aban ebe hold ni ade ntema panic kakra ba mamanfo ese ene me kakra da bank wo ma me nkonko ye and I'm so so far o sika sanu no ntoto so kenu frata e address media no e cheche nsemu kakra e de kire yen sane IMF nhyehye ene nkomo mudie no esitie pa na busia ne sa head cut ne ade no obo ne taw kire yen. We are confident that it will. I think returning sort of access to the international capital market is going to take a bit of time, 2-3 years, and so during that period we'll work on our ratings also to be able to get that. Unfortunate, in their email to us, they referred to the Bloomberg article that influenced their decision, and so the bank road has, well, it sort of further depressed the bonds on the international market, resulting in additional losses to investors. But once we got downgraded, I was here way so for my God sika sanu no ntoto so ye rakeno furiata na yetene kan we am no yensem twefo nhemu a na o kyekere ensemu de ekira mansan efa IMF nkoma aban ahyase ene wo mudie eka oman ne de ene head cut ne debt sustainability ne debt management ho nkomo ena ofrens ntwefo nhemu ebobo so no na watwi so nkomo ba ko esore ye pa eye galamsey komo ba kwa ye dia besine ayegusu a ye die galamsey ni o my Ghana ye koko a yatie se European Union for kra boye nkoko se wanhwe ya Ghana koko mu nto bio enam cyanide ne
mechanic say poisonous substance bi a omuhu e Ghana koko mu na dodo na de kwa kwhye se galamsey na ye twa ye nkoko a ye die no eno na akofa we nyina ba enam so ema America High Commissioner eba Ghana mema owa ha obo penny osi America ban na mu o Ghana mema say eba Kumasi be shia Ashanti Regional Minister ene di nkomo emenra okoyewra ho menhia himfie na yewra kasa sem we say galamsey na ye ka no ye de subo bo nananom a enye yie efise nananom sebi wotine kurase na krachi bi de krata makwabrani bi so wo mra no medi gala wo basoso a so kane na nke ja krachi fo ne basa no a obefa himfia ba be chia na no de krata na ba be chia na sabre no na tumi no ekura nananom yaji bibia fo mo nsam e de akwa ban krachi fo wo mo na amasisi bebi yigina na yewra chechiri nsemu e de cha American High Commissioner no. When you come to galamsey, that is an albatross on our head. It's rather unfortunate that it's happened this way. Ghana was known as the Gold Coast and therefore it was known. But during that time, it wasn't like the galamsey that we are talking about. Many ones people were doing hundreds and hundreds of years ago. It was there. But unfortunately, it's gotten to a point where people are now using equipment that and all that. They don't care about the environment or anything. But the question is, who is in control of that security around the area? The district level to the highest level, we are all talking about galamsey. The government set up a military police to do it. Why have we not been able to stop it? That's the point. Why haven't we been able to stop it? If you create a system where we say we will stop it, to the extent that the president says, I've put my presidency on the line, and yet it is going on, then to me, something is wrong somewhere. So we need to review why this is polluting our water. And case in point, I came back and hear that a Chinese woman who was supposedly deported is back in this country also doing galamsey again. Is it that our borders are porous? For what? And people who are doing the galamsey, they know the people are working there in the communities with those people. Unfortunately, unemployment may be the problem. Fine, but that is not to say that we have to destroy environments. Unemployment could be a problem. Fine, so people in communities will say, I don't have any job to do and therefore, but that's not the alternative. So it's something that is facing all of us that we need to find out what went wrong. But to me, why can't galamsey be stopped? Because I'm sure people are also involved that they know and have some authority somewhere that I don't think that should be the case. So that time the security agencies are very serious with that. Then it means we are going to just the face of the soil, but not going too deeper to know exactly what's happening. And so it's my concern, Your Excellency, more so your concern. I've spoken about it, and we feel that it's about time that we all sat down to find out what it is. Because rivers are being polluted, and then we don't have a means of trying to clean these rivers and all those things. So our people who don't have water and everything, bilharzia, sickness, health, delivery system and everything is all being affected. But we need to take it seriously. We have to. And if we can have drones to even check on whatever is happening, we would have to be able to pinpoint what's happening there, who is there. Because at the district level, we have the political administration there. You have the district chief executive. You have the district security council over there. And that district, there's a galamsey going on. And you tell me you don't know who is there? You will know where to be the district chief executive or the district security council there. It's meant to be looking after the security of that district, and that is not going there. So if you are not able to give security to that community by stopping galamsey, you are not going to be there. But we should be able to bring this to finality and then bring some sanity to it. Because other than that, it's going to, more than now it's happening because people have died so many things, so the environment cannot now hold on to this, and we are losing everything. The forest cover and everything is being won because galamsey is taken over. That is not my concern, and whatever it is that we can do, I think we need some training for the people who are the army officers, the police officers. I can't see why. They cannot be anywhere, but they should be able to stop that. So but if they go there and meet the galamsey people who go there and all those things, what happens? Where's the gold? Where's the money? Who is taking it? Let's face reality. So the concession or whatever it is given by them, by the authorities in Accra. The chiefs don't give concessions to people. The chiefs are there, the people come, they say that we've gotten a document from Accra to say that we've been given a land.
for into way a opem so or say to otosum no we America ambassador ekosra no e wo menhia himfie enra enana odi eye galamsey hunkomo na eno ene atete se mampani na nado danko akufuado enei obehia wasemon 5 regional ministers wasemon 5 regional ministers a onu omuhia wukumase ba ko ya Ashanti regional minister. The next person, a Western Regional Minister. The next one, so a Western North Regional Minister, Eastern Regional Minister, and a DCs and a District Police Commanders. We also saw Yasema Munina, so Munshia Mampeni, and ne Ewukumase Abonte, so na Sankomu we ja kwaru wan kubusa brewa ke kane mensie ni enim komo na yehu bebia e de galamsey hu nsem no kwa kugu na yebusa se galamsey nti ye koko no ye ntwanwu ana koko no a akuta yen over the years bisi ne eda so kuta ye no ye twagu na ye de ani akoto galamsey a efiri se ye tu ye hu ne footprint ye hu ne insano ewo ye economy ni mu se yesi gold no ayetu no galamsey fo no tu ye no moton ye no ebia e ma dollar no anase ma yesi de no kra no ejinae anase bia amana nyina ye bedi nkomo pa enwumre abusia enwumre ye ne chairman ya bimpe nyame wofa chairman ya bimpe ebesi nkunya ye special guest enwumre momani twa send this amanyoko no nhyehyeye to aba wo mpesua hodo so no ma yera no mu a ebedi amanyoko nanim na former pejam e de akọ region na akọ national no mo kandifo enesi e na mo kasei vet na hyase okọ constituencies bi Ashanti region etese Obuasi Wester omo vet na hyase anope 8 o'clock Obuasi East eso hyase ewie 12 adansi akofom start anwumrei 4 o'clock okodi wadu biase a omo start vet no Africa de afi na be start omo be start na 8 p.m. okọ dance for me na eno so be start 12 adanse asokwa so be start 4 na manso adubia manso nkwanta odotobiri atoa so ene de na mboboso no bosmefre ho be kwai bosomtwe Asante Achim South, Asante Achim North, Asante Achim Central, Setre Afram Plains, Kumawu, Efijasi Asokore Swame, Tafo, Ningina, ene, enomo be vet, no don't for ya do mechna, wonomo ebetwaso. Na chairman ya bimpa, no ye kaneti treni, eda NDC amanyukua no, ewa Asante Mantema sei, yetete, yene namni yetete, se chairman sa bebiu, wasa bebiu, na ne maye na wo bebiu no, emunsam su bebrebe, ebi chese mpenimfo bi na amaniska, no de ba, na mpenimfo bi susu fi se, this week o mahine starting komo bi ene yewra Johnny Ose Kofi edi komo ofia ha Monday no about a call bi aneba se chinchire a yema asantini yema kani ene lead party no e region mu akamfo ma yi omuti positions when this amanyuku no no o se ye campaign emomo na yetumi omu nyina timi wini omu positions no na omu lead party no if so omu fi se election 2024 no Ashanti region ye crucial ena yenka no kre send this nya 600,000 votes ekobia wa Ashanti region a omu wini general elections no it is omu kasa Ashanti region ye crucial na ye crucial mpa amacha ma bimpa kwaba na fi ye ninkomo na ye chama bimpa wia honorable Ekoko Frimpon so kane DC wonsuta kwa ma people so on the longest serving DC Ghana bakosemu ono so ewa ha and Mr. Eric Abuaje so a retired auditor osumo my Ghana hwe sikasem so fifim bo djuma ko other African countries kra ekosum ho ono so aba be kame ho na fi yera Isaac Chebrobe Tescon patron o Kumasi Technical University ono so ebe join ye na yedi nkomo na nsa na no na mkoma mo fa ya bimpa kwaba na fi yedi nkomo kakra chaban majoy migiri sempom ye upie ha na me producer Bright say hey chama de wonyini dawo refusing to grow yede nyame ase chairman this week me kai so no man hine di nkomo e wo fia ha about
chairman Yabimpe chairman Yabimpe Sababiu chairman Yabimpe Sababiu enokre obampa enokre wadu Mr. Gabaji say wadu mami mo no chama wadu ampa meba enokre se meba adintia yo medo ase bebre se de wodi ka bobo so no se emfie na bia NDC hia na yeto aba every branch okay ebepem national didi ka no menika nchia NDC fo a omo maga na munyina na mi nchia omo mo asantememu NDC ma omo asantememu ene ahwefo a omo hwe mo program ya sesi a ye wosuwe menua obusa ya mpa emfie na bia NDC eye nhihye foforo eme de to aba from branch constituency region to national fie na mu ni start here na de e me den say ye branch elections na ye no Ashanti and Eastern region esronko Ashanti and Eastern region esronko yes okay national for the nhihye bia ba omoto ombo asema 16 regions nyina ye 14 na ka 2 ni Ashanti and Eastern and they started Ashanti there no they come by and say all regional executives ebe kan Ashanti region for and they Ashanti region okay branch election okay yeah I successful you know 1 week time say the Eastern region o makoye okay me no ka say branch elections there nyame adaroma Ashanti region ye say said na wo kan no ma constituencies enne no msate vetia omuguso omoye e bompa ye se yame beboa na achinkwasie ombewie omuwie ne to constituency aba ne wie a ne ye beko regional elections na regional elections no e wasantememu no enne ma ye madwen se nyame makwan na boni bi ama mesre esi ahenfo e wasantememu se me ye bi mpesoso me ba begina as a regional chairman no monto abane mame na mbidi party na 2024 efa party nko power tu bisa me na ye no kre na amanfo bisa se chairman eja chairmanship akonya ne to honom una uja to ho ma unu ekuma na nakwasi eba ebebeso mu adenti na wo sai ba biu okochi a na wa mpem dai na ugina kimdi a utati mbo ni mane yi ye ten se me yasan regional chairman na me national ti ade ni yi me national ka me national vice chairman okay ne mum manwini a manwini se mentimi anko region nyina okay me ka se me duru voter region na that time national chairman me Sofia Mbofo edu ba bi na me short petro na mka say boss me short o mentimi nko bi o si di mechi na me say medi wachi na me ko short a omo me ka omu mbere ma ko ntimesrew wo se wo beboa na me say dey chief takre wo mu ma menye brebe na mfam ko na nkoduru wi a na masom adwe ayesa enti me hwe no mentimi a nye campaign all the regions no but no kura no nyame boa ma me to so 9 na ye 11 me na me to so 4 na vice na mo peni pass 3 okay nti ka utimi ko dru voter ekete ni ma be mentimi ankoni nya isi region mentimi ankoni nya okay on the empire mchana northern region me ko half on the empire mchana so mentimi ankoni nya because na minister na national in the campaign enye easy the whole country na be ko na the cap fu ene ade enye easy enti anwini enti ubusa ya nesa eze mchato ho because national na anye yin sa ba tra me kuma se baje na emra na wo ye chairman na de ma party no e wo region mu e di ade na wo ye ne surunko a wo be ka ne se enu nti ugina so na waka kire etu ahene ene esi ahene fo wo party ne mu se asumasi ni obentinti me ya bi mpem nsanfa memra bio na medi party me de wase bebre minua sabe yese baako nkire damfo party no enye ne na me ba party mu me CDN me PDC ni ansa na ye ba multi party ubusa minua ya otiwe a na o ye o adjuso mene na odi ase ansa na de ba Ashanti region amena be ye yina me PDC ni me CDN ni ansa na ye ba multi party me be ye adjuso constituency youth organizer okay 92
Okay. Me wo youth organizer no mu sata na to about 2 years me youth organizer no mu no the next 2 years that is 2096 and na ye back ye sanita ye congress ye call ye no and am be deputy regional youth organizer. Okay. Na me nua ba ko fe ni Kofi Topen ona na ye regional youth organizer and am ye deputy. Okay. Na task time na asante radio obi ntimi chatade we NDC ni a untimi chatare mfa bontene buso bia na onka nje that time Mr. Kwambe pra Mr. Jukum kwamna hoy ato hoy PV oben nam ka yem say yaw e be so organize ade bi man nam say dey ade so the problem is you so no pass 6 o'clock near ye fit with NDC t-shirt you started take to KJT you ko start Breman to KJT you ko start Buakwa to KJT you ko start Atonsu to KJT said the beya amanfo na omo free yenkro nkitua mu ba no omo ba no mu say because owo kra no so be NDC t-shirt that 92 time no omo ba no mu say ne kuma se kura ya se party na ehu a wontimi a nipa na shatare ya no so anya nige na da bia me ka se ba ko a eye me nwanwa pa ne Ashtown ne ye ko Dr. Mensa ho ne ye basata na before omo ka omo so ne ye Land Rover short one bi omo painting blue black and red short Land Rover bi na no mu use nti ye mob no ye ko no de be wura mu nti me boys a me no mkoro ye o ma dwen so o be shika no so me so me hu se omo hye na be kedi pro mama ye did we answer me ko tra card mu se ene omo hye no so omo hye card na be hye me ene omo so ntime hye me enti omo be jai omo bo me papa wa boys no am ka che ba ko ayi kwei eli Maradona no nyaka eli Maradona o hwima sum ba nam sika no se mi so ka ri Maradona we ko to support apa no mo nyaka ho enipa bebre ba me ka che nyame ani se eye ya mata de dom titiri nya na hye so but omo ntime an hye card no ena de bia na me de nyame ase se amfa me so ama boni ansi enti no mu na kakra 2000 NDC eja ye ko opposition ye lusu ye no menua ya antiana ye depart na chi sa so 2008 me wo fie na prof bae prof Atames nyame mfa no ntra baby pa oba me fie ono Kwambe pra Mr. Jukum Dr. TJ ato ahoe na Kwame na ahoe se 2008 no aba adwuma de ayekode nya adwuma de ketwa enti on bese as a youth organizer kwan bia me fa so amebo bia me moa na say prof o frema no po awi o meba that's an original youth organizer okay and po awi ameba ye de kra beto ama ko ye nimne ma ewo mu ya ba betimi aye enti no problem enti e be share de tazo o hwe ya 208 na nya yize na ya de din papa registration ye kwa na nya yize enti register che mu me ya de me ko o free dwame afidwase kumawu dobonso ele ho nyame de dem ko uduru oyoko a o pai fan sabo nkuru so akwa bi da ho kwa ko suta kwa mai kuro bi dikai kuro kesi bi me fi kuro ndin kakra me ko ho me duru o se pe na ye party agent ne tefala we kakra woni MPP party agent no me kwa na mchia wona so masa ba bi a wutie de me nya sure se uhu de ekoso police station we yi edika be yam fo akonwa no kotra electoral office na chi ne hwe de ekoso no so ade ye nyina sa na etie NDC ne MPP nya ye twen ho kotra chi nam eh ete asem na gaje me ye use be party agent ye nyi use kotra chi na sebe ekodo sebe nya do ko eke luto ba ye use be hwe aba na ekoso ba bia wote hu no hwe na menu MPP no ka so ye de hade sa na ye no nam si no sorry nam so no me so do me se me da me no ba bia bumasum kom me so ma fa no anche no na me so me tia so ma no me tu me ni pa be 312 gumo so omo bo me papa ye easy se kai o space ye she me se me bo life anya life na me grazi ni me life ye dey e bro me no na ma mani ma ye ma space na me she o hwe me tira won se kutwa bi wo me tiri no bi e bi aso no twa me se kai ni ade nyina ti lucky nya me ncha de na ma bi bai no sa o wure wanya boni bia ndi na wa ya mu twitwa se kai mo bu ni sei odi mi wura fie bi fie odi mi wura mu no na ya brebo bi na o mi wura mu no the force e babe won say 34 fie ni de usi a e twahia kama kan ye na de ya isi fie a woni wo yere no manko ade ye twahia na adu ho nyina wo abrewa mi wura abrewa dem na abrewa na sa ma mi wura da ba ko no ma bu gate ni ba ko na me hwe na da ba ko sa wo na se wura mu bi mi ke mo je pram
Timo inside what I say two inside will pay na me imagine say me de mani bete to krum baby marry me hwe na police ni bi na amba tuo bo bon ho ne yi na me se me pia kwabote na pie ba inside timba no se wona omubu na me se ai sada moja no so mu odim si abonte wona mob no nya easy o me ma woni short wa ja odo fam o me de hanko bugu mi se isa de hanko bugu mi sa e de me share care mu sata me ne Bashuru then deputy youth organizer he say why regional deputy organizer. Okay. And the one PNC ni ba ko. Ye high card na de koye. Me tu me ni kai de koye na ira. Eni ho. Bashuri ni ho. De o ka me ho ni ho. So me de me share car me de me ba fi jase. Me charge ya na se ma ko wi ballot box. Ah. It is BNN ni bi ho. Ono se the charge o wi ballot box. Nti na mo ye ni se no se an. Ho na o tu car no de call. Ba bia police station ho. Okoye no okoye abato no bi so me se e de na se o me se BNC. Obi a me wi bibi o me se da bi abato no course o me se sense mo na abato no se e no se ada na no be no se abra be man wonya hwe enya no kure me koy abato no course bibi e course ansana ode me ai maka ama malala then malala fi jaze chama o me dem tuka mu dem abekuma se ye be ne dem ba konfa no chi efi okra me hu bibi e bi be 3 days na me timi nkasa na doctor si hwe me anya me ncha de me de tiwo enti no echi no 3 days and buy me buy na resource no guso yakoso a eti as NDC anwi am say de nyame ase 2008 asem na me kai enu nti ye wie no na nagikum so sa time wonya amadoria post ya wo ti da za kunwa na beda pai ti bi ko pribi ni ya me boy na NDC for etu abama me say ye be 2009 okay etu abama me no ansa na ye betu aba no na ye wo Tarzan yo dum ne office bia ye friend Tarzan hona ne wo Tarzan da na ebroni bi dia na broni no oye na dwen se oton fie no enti yesu ye nya scanto ti de ko ba en sabran tv nyame hira no one to fie no enti oto fie no wie ye no na 2000 elusu ye no o ma ye tena fie wa 6 months ya wantu ye enti e kire no beka ye se ne da no wato obi so obubu no si ni foforo ene prison service opposite Methodist aso da na opposite okay obi so obubu no si ni foforo yesu eni ba bia ye ko enti o ma ye ne da 2 se ye nkotrem ene ekotrem e kire no ba asem srem because ye kotrem si ne ntuaka e da na ntuaka o de che mo free o de che free nyame hira no enti ye tim sana na ye nya ba bia ko afi na wabre to se you too free fie o na he ne ye ko ene ye be se nkukuri en kaka nyina ko me se o hina je kum fie o enti ye de me so hia je kum fie ne ko ye party office ene ye so ya no pa ende so bi ni pa be trend ne fie o ni gu keka sa enti ye se ne ba ko pedan ye ko nya dai wo asafo opposite ezet makin na ba bi o mo ye duane no asafo ni opran opposite wa ye ko nya da bi ho na 2 PM very to hona say o my 2 express no in fact e da ne fro kura na nya yize o fo na say o de say menu e wo we ya na ni tiri nya be papa o ti be mfu enti ye wa na mko hu mi sa poku men say chief ya tie na ye ni office ye office nko fo bebe ba na o ma bepra na ji so o de wo ko pe aduro ma na o mom ska na o de akodi e ko po na ya ni be nya sa na me to boss ti ji nchira na enya bi lucky na customs for na chiwo ko hu wo mini kan fa se dama otumfo se ditu ababio yura asante yura one boy opin so asasi yura eti ko na ho ya mna pa donko eti ko frame sa bagu menos ya na pa ha isi de be yi na me say isi de be yi o se sa na me say an na me so de koy no koy na me frɛ menu asapon Dr. Sapon honorable Samuel Sapon yes okay na me frɛ opon chichiku na me say masa momo ame manya sase mbese msi dai na sase na yamana obi na nyi momo ame enti won ma me 28,000 Ghana cedis that would quote it na 280 million okay 280 million me you sure say omo gi free disease no no me de boa me omo de support me enti me hu asabia na me say asabia me pese o fele asase ma me obeji o risk so na me say masa fele o free na si anso a me pe bia so pepa na sabi afele afo fele na sase na be yefe e ma ne che mensuo toya kakra sada ko bo mi sabogu menu ama ne se yengo ne ngo ya de ne koye ye koye o se na ya ha na de mba na me se an o se de bi na me se ha na mase Mr. Sapon ne poku oponchichiku
am no DC for on ma me 280 280 na me dem asabia na odi aye feeling wa no it wa feel am me timesi dey so was we gidi na me sian me nua me hu nipa bi so omomo ame ombo na me se me boni pa ne bidin ba you say on say opposition ubodi din a wa hwe na akofo akogunu so na di bo no de na wa hwe na ja enkrofo yi omakota ata no enti me hu nipa bi kakra na ombo ame na me se be started na kakra nyame ncha de kakra ene di da de see o so and na me no ka say NDC wo party office was antimem man ko busi en free obi a ho man ko gisika free businessman bi a ho mia ehuma bura me hu nipa bi mobo ena ombo am na esi party they say enkrafo national for ba na ye meeting ye meeting wo party office o kuma se abonten so eye moamo de eye ne aye de wo nsa no adwuma ne party office na na ya party office o sisi a me ka say na de me ye me deba ako ne agia edizata we national woman coordinator me yes I no say ya de wa ye ade a me ye kese pa ne mos me no ka say o si mos si wa elia ho nyina ho na kramuni bia ebe bompa ye eduru fiada enye yizi oba na nipa egu fiada omgo no ombo nipa be 200 si ye chiri bia edizata otimi no aduane 1 month chema obi edibi so na me no ka say NDC wo party office e wa santema mu a e ho ne tie e ho ne ye office e ho ne ye bibia e ho ne ye meeting bibia sesei yen ha da o bibia bi that is 1 2 me hu ye nuanum DC chief executive bi ne chairman from our buaya your party office ko so nsi bebre okay wonu say letter commission law no so woni party officer o mutim cancel certificate for ba me no kaza shadre nye your more office wa santema mu ha o ko party officer constituency bebre o mo party office aye party na kasa dia enye rented ayi ya ha be nya ni nyina but dem pay me say ba dodo no a party office see am no kase so that is why me de boa NDC my see am make say yen ha dan yete dem free na sebe yakodo sebe nya ado MPP kura mo say haye o stronghold office kura mo ni bi na ye ni asabe ye da chiri ye office se ne aye ade me nua enti that is achievement ba kwa me ye no asantema mu no a question back wa amanfo se mi musa o se 2020 elections no current executives here wo hoyi and I am fan say current chairman ne mpanimfo no omomode mo anso ani on me do ase minti min ka se omomode mo anso ani because me on my assignment on the man me ye okay but then na me nye regional chairman okay but on my assignment se me nye e ma party no yes obia ubusa me nua kwekwoto ye man assignment se onye okay ye che okay because ye be registration ye che registration that time ye de me ko ni manso nkwanta ene manso adubia be kwai afomena adanse asukwa ene ni odubia se wona na me da me benya accident that time no we di free fomena careful mu ho no me benya accident ho so that year to about 7 December no na me POP ye ne me ni a 1 week okay but on dem me to adjuso okoy to aba ene on dem to asukode mampon so anapara me call adjuso no me call to ma ba wie no say me ye monitoring adjuso on dem pay be kire no monitoring na hu say MPP 4 e the ballot papers ya top pretty e the mancrofo so meto aba me na make anyo e wa adjuso me na make anyo obi na eka okay me hui me GB eno nti onim so onim adjuso pa e frɛ baby experimental school udu experimental school ha any press bi aso da bo okay ye koja police station ni be 4-5 na ne wo won sa manfo twa ho hia bebre enti me jona boy bi ba me wo se ofana mzie wo se nkofo bi de parrot bi se ama me se me fa nkɔhye boss nu ne ye team na na kufu ado enu nti me nti ase boy no se NDC ni on de nyame be ye na me se nkofo no we no se wo mo de ma me ni gina no enti me je pipes no na me ma se meko na ye boys be 4 kam na me ye se meko na o mo ko mochi meko na o mo ko mochi enti o mo tu America me ye se me chase wo me ne boys na o mo ka ye be chase wo me na woni me ho na experimenta ho na experimenta na chi e railway okay what railway na o ko ju so me very good enu nti me di America ma so ache ma dwena ma se railway no e wo ho ti o huri ya na me so me huri ye bra na me hwe wonti me anya no ba me nsa kan ono so dia ne kura no e fa kan
ye ba back ye ba back no ye say back report to police station ni ko police station ko report ye then this commander no wo say one dey wo ya minim ni ko report man no say em evidence man am the man maybe what dey catch him say boy bi wo just say no go mashi no ye em say deputy organizer na bibi sa akoko ye see soldier for action so me rush free police station say ko back me ko na soldier for no busa dey na waye o so ko so trouble bay yes o ma de no ko am say dey na muyi enipa o mu gya ha o mu tete ballot box man krofo beto aba de enchi obi a ba ono o kan de mu achi nti masa enye yi eno mpa mu ye nyina mu nkun se sa na ba se mbeku ya mu nkun me ne boy ni nyina mfra because me hu mistake boy na ye enti na w ba ku on na ye mu da no se mpa che obra no me bo me din se no so nya botem se bi ye o mu ye ne nye boy na wanya hwe mu bo no boni be na waye mo be se mo bo na ye se enthusiasm e wonu mo de ye adwuma no e so be tinto be jai na se kro no koso me cheche w no mu ana me se fasa yenya dia ko commander mo pa mo menko na hwie tu ka ko juso commander no ye kwa ade ne wo ye no kre na me se ti boy na mo bo no fa so be na wo so o mo se wo no mu nim sa no mo ka boy na eketi problem ne ade na me se obuke e de wie na region for free se yemra ni en fa fast na yenya na me no fa nye press conference me ye ka commander no so mfe maye jese ko fa boy na me pam no na wo dwane no ba ansana am sa boy ye ko fa ne eni pe oto vire ma wo dwane me ko fa ne ba na dem di ma won document sa me di ma on e me na me ye ya na edi ka ya ntokwa na soja fo ni si o mpam cho ye nyai eni jai na wo ye bi da because that time na ko bo be 12:30 tu ma se me sa ba so ko me ko aso ko ma mpon se ba so ko ma mpon na bas na be monitor no wo so ti aso ko ma mpon ye na mo 4:35 hona eni hu se tundra mienu eba tundra mienu na eba no ballot box gugu ni nyire mu no de eba nti me ne am done then ye former MC na enam o ko nzongo hini fie wona ho ya na me fie ho Elias ni di kakra e fie bi wo abofun katia na BBC anim ho na tundra de gira e wo so ye polling station no mo to aba enu nti ko mo ye exchange so ye kiase ye mpene sa ballot box no o man mu kanum si akrosu na ye ka o me fa wenum ra ye wie no me ye be kwa ne ba se ye mo de exchange no ye mpene enti ye ntoko ameke na soja fo be 10 gu kanum e ka ho enti e ho se na wo suru kakra soja ni ba ko wo amadan na amadan so wo ni kikiri soja ni ba ko oye e bo na firi ho na me so me yire no tie bi ni nya be hwe fom ye ni to ni tuo na me nya be hwe fom na wuma bi wo da bia wuma ne bo ndima mi oba bi tia kokko kakra wo de ntoma bo no se ane wo be ku ye ne we nyina ye tie hu ya abi before boys be be so me next skid for obi akwekwetuo be mienu anasa mensa awo be bia mekan ana omtuka ne hwi enti me free one am kaya am dance o me mra part of the ba part ye be ne so ye boys and this for you for ya mo brother o mo so na se master se mo am pejam mo na mo tra office ya enim kwase ye be kan mo me nya move nkwa so kore mampon palace wo because canteen no ye wi a college nya ye na so kore mampon anfio also so pass oni mo a yeah very good enti wale ye dey kon ballot box no ma se sa woni be ko anfio minua nya me ncha de ye duru ahimfele ni mo se pe na boy si belly aho na tundra no ba tundra no be duru se pe o mo se ye na se ye mu ye nyina ewu ye ba mo mfa nwura ahimfele oda because ye hu electoral commission staff a o mo ka ho any party agents a o mo ka sa ballot box no because ballot box ye mfa no kwa ati ye electoral commission officers a o mo ka ho with that electoral commission officers no untimi ko fa ballot box fancy kem so de ko tiempene ke krigi ye ke na soja fo no bae om dia soja fo bae soja fo bom so mo ntia se na me se masa asema ye kan ti de ye kan ayesa de adom pe bia mfa nyai ballot box ne free ne ye fa ballot box free polling station and ye abia ba collation center na wey ye ni baby free na om nche electoral officer o de ade no eba ni ehunansa etia be before boy si su bae so na ye ka say so man be before no wurem ayeso be wurem so soja for no try e belia no ekosi another belia e wo ahimfele ni mu ni tietie nyina ne say soja for no tie de na say o ma mo mfa ballot box na wurem ana ye mo bia so o ma mo bia so awura inside just electoral commission staff and the party agents okay and dia fe ye wie ye no hwe mo balak aba onya twen o twen aludum secretary o mo de ballot box no wura mu a nka problem ke nya ye no
ke bia mobile and want man parliamentary candidate was one. So the problem is say assignment region de man me officer de man me we are to perfection. Perfect. Ubusa I'm done. Any asokorema mpon. Chairman no parliamentary candidate. Me ya adwuma bia o se me ye. But if you say na regional executives na mo mani na ho nwemu bi koso. Menti bi nka se nwemu de yes. Nwemu de yes. Me met me ka yo se nwemu koso. MPP for wia mo Ashanti region. Me ka se nwemu koso. Me dey make am evidence. Enyem kontompo. Me say dem police commander no wodwo so no. Me the evidence record no ko kire no. So enyem kontompo na make what you say. Enyem kontompo obi challenge me. Me dey kwa kire no. That na parliament kire wodwo so dey ve no wuze. Okay. O come ho. E me dey kakra say nya dey be press conference what you say. So me ntimi nka say ya regional executive o ma mo ni na ho. But the problem is say obi aye ma obi adwuma me madwuma on de ma me na me ye. So dey say me nim obi adwuma ye de man ba me dey me ye de me ye na me ka che o say. Okay. So 2020 me ma na 2020 that dey me die. Adwuma de ma me ye perfect. Also for any chairman ya bimpe and AD and Komo or your former regional chairman, Ashanti regional chairman, Edema NDC Amanyukunu na wasa unity bill say etu ahinini esi ahine for what party no mo and some for to me mano na only the party no or region no na office ni maybe ankoye 2020 elections no na chairman bimpe question ba kwa I say akoyi yes papa kwabnadufo ena sponsor ya muska na deba be contest regional chairman no na wabeboa se be ya ono soso the president awope no ebetimi abamu enokre medwase amasa frankenye e good sa abasa na ubusam. Yes, Dr. Dofo Amemiska. Okay, the one can he. Yes, what the Benz account. Or the Mercedes Benz. Yes. Na mama kan show. There he be a C class and I say. What's it? Oh my miss. Na me nya videos na me kan kre. Me niska ba me bu me ho. Obuso obi oni me bia me nisika ba me bu me ho. Ene me ni mmera de. Nyame. Ene me nipa, eye nipa. Enipa ntimi me nipa nye nipa. Se nyame amfo obi so a obi ene obetima yi yesa nyame fe nipa so ansa nipa obetima yi me Dr. Dofo bicycle kro man bida bicycle se Dr. Dofo man bicycle o meje so ama me Benz ana o ma me car o mra meje o ma me sika bia ma me nchiro o man peni dada adwo mama obi ma me car na maton enam de ye campaign sisia o ton na o de sika na ye campaign sisia maton ka be de ye campaign sisia adentia unti miniska ya me de be campaign ba wo se binyeska ye campaign this time wo ye campaign untimi ntra bra wo niska se ye campaign and they filing fee say first branch kwa na ye branch election na ye nyiska what you say na ye branch ye nyiska and the branch tua dues nya and the constituency for kra no obi a second ni proposal no kra no this what tua dues 5 years and say what tua second obi what you say card ma ton me cheni pa me ton asoma Sebea nipa no so so to ni safety ni ade so on dem pem so enya no credit Dr. Vovo wa ma Mexica no ma me ka me se sacre pro man bida se Benz no a me use me ba boy o Australia wona de bre me Benz na amanfo se kwabnado fo na de ma wo Benz no 2017 am ba ne bre me ba de bre me 2016 Malance se 2017 am last se ene si wo se si a Jabos class ya ka ni si galaxy si a ene se kwabnado fo na talk ka na Dr. Fo to Benz ma me a menye campaign man ne menye campaign man che o meje Benz no Benz na Jabos na oh se ni fa ho se strap was de tonton bi o betima beje ena se wa ma me se bicycle Dr. Fo ma me bi da common bicycle se wa ma bicycle kra pen a o mra out no meka enye true na onim o collections and send be bitima abawa brabom we are you say we are ba me ya obi mpede me mpa ba onyame ne si hene nyame ne tu hene na me de nyame se menye for NDC mo no akwan bia se me mu ya meye o ti ase Dr. Fo ma me ka me se ka Excellency John Dramani mama ma obi di ma me eno ma ton enam de ye elections sisi amikoi se be bitwes ka kra man krofo enam de ye sa DCC a okay
Chama bi peni yene edin komo no yesi mpenifo bi so tawachi apart from Dr. Kwabnado for no penifo bi so tawachi former John Mahama appointees bi fi say unianum kedes no omo tawachi a mobilize funds e dey tawachi no so ame kan crash me hu ene nanka first ba no duabo na easy ubo dua de na obi atiase me ne de se wa for Kristo ene ma for Kristo nti because minim da mewu me yiri wu ye nche nti minim da mewu amecho me ye keda which is correct keda for ma me kapre me se kwa ye keda busa no se bi o ma giske bi ama me minim e bi ake ono no de nyama ya nti se ye bajeji abaye bo keda bi no ma mpeni me se repeat me se me mo pa me phone wa me nyinchi o me ba boy o ba miska o wo Australia na masa e di nti ye wo abusiafo me wo ba me ma ye me ma nan ba ko America ba ko Germany nyame ada Roma ba ko Australia obie ne wa ma me kapre me se me ka ene de man kan na me boa ka excellency John Dramani mama de mame ene ma ton na me de ye campaign ke de bie ma me kapre ba me kuso ami pesca e di so bi wo score be boa me on fa be boa me ba sa now ke de bie ne wa ma me kapre obie ne wa ma me kapre campaign to say one delegacy share response no to say no musi ejeofa very good delegates omushia me fe so as start now afena ye constituency vetting obi e ko contest wonim A or B or C a obetimi anwini so say no wo shia delegates wo shia omu ye bompa ye se beto aba na wi na omo mbe nwini constituencies no afena na wo committee delegates no mo say me committee delegates we no omo na ye executive me kwa committee o say de eye kede bodamfo bia na me kwai enti ba bia wutimi ko bi but asad na ye yenya delegates omo constituencies after vetting near ye wie near kotoaba no near wie afede na yenya full delegates o kwa koshia ma na kwa koshia mo pacho e de na de beja party no domo a e wa sante a nwumre wo mo etio de na de beja wo mo dem dija NDC fo nyina wa sante mem ni se mo se Ghana ni asante mem nyina se o mampani jo mama wa anyi abro o mampani jo mama wa anyi abro se ne NDC ayeda ne gina jo mama so na ama NDC ayede obetwa akonwa no obedi akonwa 2012 pepim 2016 no so ye bone a enkene o kan NDC kwa na obi ayora ho ba ne nyuma pa wo ye no enene ama NDC aso aba e wa santimem ni Ghana nyina ade ntina me kasa enna say limited registration party uye nipa omo ba ye beje limited registration ni bia menua okura be ye onwanwa so ne nipa omo be ye bie empanimfo emofra emrantie ni mabawa ye limited registration omo de wan be John NDC amakure be ye onwa ejina omampanin John mama enyuma pa wo ye 2012 ebepem 2016 a eja Ghana men nyina ye se John mama de se ase sebe ye kondo sebe nyaado wo de sebe agu no enti ye horo no poto enne Ghana fo afe no ye se usuansuo na so ansa ana hu de ebro Ghana fo asuansuo aso ansa ana ma hu de ebro o ma hu se ensa no enye de papa wo no ma ebeboa wo enu nti o compare na Kufu Ado ne excellency John Dramani mama na Kufu Ado woni Ghana mampani obetwa okọ kakra na owie ne de ba de ne compare John mama 4 years obedi na santimemu a oboya santimemu ni bia beka no kre o compare excellency John mama any excellency na Kufu Ado nimra to abama no 2016 obedi so 2017 na compare John mama 4 years obedi ni hana asantememu projects oye na Kufu Ado no bia okay so Ghana for ni mostly asanteman o ma fi John mama enti de me ka che obi ato ne se one Ghana yini kuro bi ayekoso Ghana ye nyina ye man ye mompaye ne ento abana so ndwem 2024 de obenwini no ne de tumi na ma no na ye nyina chechire Ghana se de be ya Ghana betumpon but I hope say 2024 SSC John Dramani mama Ghana for be to abama no amena be ye president o man Ghana mu na nyuma pa na oye no wotimi atoa so ama Ghana tumpon me de obi ase chema yeso ye da se chema ya bimpe eye titire ni kan titire ni edemandisi amanyuku no wasante mantemase ya wasa eyiniti ewo asante se ose begina konya no na watena so no waye ntutuye ama party na konanim enene no ekodi enkomo no chema ye da se pa nyame nhyirawo
yo yetifo nyina ne edoma wa ha nyina eje wo so azafo ye betwa so e de free ha sei. When you come to galamsey, that is an albatross on our head. It's rather unfortunate that it's happened this way. Ghana was known as the Gold Coast and therefore it was known. But during that time, it wasn't like the galamsey that we are talking about. Many ones people were doing hundreds and hundreds of years ago. It was there. But unfortunately, it's gotten to a point where people are now using equipment that and all that and doesn't care about, they don't care about the environment or anything. But the question is, who is in control of that security around the area? The district level to the highest level, we are all talking about galamsey. The government set up a military police to do it. Why have we not been able to stop it? That's the point. Why haven't we been able to stop it? If you create a system where we say we will stop it to the extent that the president says, I've put my presidency on the line, and yet it is going on, then to me, something is wrong somewhere. So we need to review why this is polluting our water. And case in point, I came back and hear that a Chinese woman who was supposedly deported is back in this country also doing galamsey again. Is it that our borders are porous? For what? And people who are doing the galamsey, they know the people are working there in the communities with those people. Unfortunately, unemployment may be the problem. Fine, but that is not to say that we have to destroy environments. Unemployment could be a problem. Fine, so people in communities will say, I don't have any job to do and therefore, but that's not the I was for way yera opem so or say to or tosum ye no santehene and I yetene can we mra ye America ambassador nra okosra no mensia hemfie and na one no edi galamsey hun command no kire se tumi ani kuta nananom amanyofo na je nti se koba se bibi se ekoso na tumi amanyofo no gifri nananom honom no wo mo ntimi amfa mo ho ban ne de sobo ebebo nananom a na yankasem no eye yebedi hu enkomo awza for enkomo ye di obetima journey yen awe social media platforms ni nyina so oko Facebook wa Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM wa dwenkyere ene nsusuye obetimi di atoto wono yegusu a yedi dwuma na yebekenka dia ma ena YouTube so Sompa TV odo adwenkyere no nsusuye no mototo wono a yebekenka dia ma o text message anasa WhatsApp messages no obetimi di afa 0243 220044 0243 220044 so amaya kenkan ede amabusiafo mayemfa ECG announcement entumanim momani to this week amanfo atwe na bo so pa we ama ebi kire se eye unofficial dum so ebi kire se terms amanfo de amane de bebre but senete ne se ECG for se wo mo network challenge o munya ye no nyame adum wamasa restore nti efri enwumrei ekosi odonfo ya adom etena womo baby eton omo unit ni bibia kanene de na akoye omo office omo district offices and regional offices no na okwa unye bito but say de omo se vendors ni nyina Ashanti region we de me come Ashanti region for if it's a greater Accra de no mo survey no Thursday Friday no Eastern region so no Thursday Friday no ma survey awie na okọ other regions no so a no ma survey na be ka Ashanti region enwumre ya omo de krata aba bonten se omo survey bibia awie enti ifre enwumre ekosi odonfo ya adom ekina omo kra de omo so omo district offices ni nyina normally Sunday and Saturday so omo nya adwuma bo mo chese ekina ifri no nkono anopa ekosi enwumre no nan ombebie aye adwuma enti mo amope unit ni bi atono ubura hono a na wakwa kopebi na watowe announcement ECG for say yemfa entumanim mama mabidwafo akwaba honorable Ekoko Frimpong your former DC ewo insuta kwa my people so we the longest 7 DC ewo omayimu watransi mama na kwaba honorable mwajo ya mede migiri sempom ye yankopo adarom ye de radiase ye de radiase ye de radiase ye de radiase also a founding member of NDC a strong cadre of NDC enya se ketwa o se kokoi no ajesu ye kokoi
Yay. First meeting, yeah, no, me constituency, no. Me na me organize the nipa me ko yes, me ka omo a yeah, organize the nipa. The very first meeting in my constituency. NDC. Yes. Oh, Nsuta kwa my people so. That time no, say na constituency no, Nsuta oho and kwa my oho. Sorry, Nsuta oho na Mampong. Mampong my people so and Mampong. They two constituencies. But within one district. Yes, actually West. Yeah, later on me ko DC ho. The very first meeting me a coco from Pong, me kawana, yeah, organize the Nipano, your friend from Mombasa meeting. The very first meeting na school be na a war assembly no anymore. Yes, a present assembly no anymore. Na school debut ho, a honey course meeting. Okay. Suita for Muti Mombasa meeting no be. Womo. Idi madansi e da bia so amene ombehia no so omo kai wo sa meeting no sa meeting yes na omo asa ka on se sa meeting no mimi baby we su on for dwele bebre so efrim ya me for mo currency yi ti no mo ka se kokoi no waje so kokoi that's right na Allahu akbar that's right it's all about kokoi from Pon so eno no Mr. Eric Abwaje so retired auditor ye yeah, papa friend akrokro hene. Mr. Waje, yamajo. Mejo so. Ye gidi se mpom ye. Oh, bad ye, dia cheme. Abusuya force so ho ye. Ye de radi ase. And me papa madi nyina Ishak Chebrube eye checheni omodo ye say from lecturers omo no homo lecture Kumasi Technical University we lecturer ho and osaso ye Tescon patron wo Kumasi Technical University ana Chebrobi position ni bia ba beka ho na unofficially maintain ye oh yemfa we ya nante me fa we ya e bia ne bia beka ho na emfa masum yemfa we ya nante okay me mo ajo yeah minia me giri se mpomie kakra na nzo radio dom Tescom was it Friday and answer Thursday na mete say monya new chancellor enra Dr. Kwame Adokufo yes and first chancellor on a first chancellor of Kumasi Technical University first chancellor of the whole technical universities in Ghana because Yengwan ya appointing your chancellor. Okay. The rest no will follow. Okay. Timona must set pace, no. Yeah, set pace, no. But we are also the number one technical university in the country. Kumasi Technical University. Oh yes. Oh sir. Yeah. Near polytechnic, near number one polytechnic in the country. By every rating. Wow. Wow. To share content of your programs. Now share your content of your staff. You know, your war. Let's not forget say o share asim hoya hoye ya mana na ekoji adakojachi to see your faculties no bebrebe emuvu kwa adakojachi okay adakojachi no ewo ho ayesawo another third land crown so da piase contanse yeah piase so we need here when need to say e shase ya che titi school ana sakrai na kwa some people so and ukoya adakojachi campus you love the place. Development. It's a very big place now. Okay. Your first chancellor, I don't know. I mean, for coins, so not mean wishing it well. Only a penny by. Aye. And when we say man penny that I could for a better in your community. Better in your community. So he was also there, and of course. The Vice President of the Republic of Ghana. Vice President. His Excellency Dr. Mahmoud Bawumia, and so Bayoni Yura Educhum and Michael Quay, former Speaker of Parliament. Yeah. And Minister for Parliamentary Affairs. The constituency na Honorable Osechi Mensabunsu. So Yemanitrinkwa. Yeah. Who serve woman to this point? BBC ye de share when mu nyamo bra utifie wo je wa homia if you say na asemba ko kan wo ha eye me dese obeye chancellor na unofficially ya ye wo busua pani that's right di bibia na eba wanim na o se mo bose on the obeto less na
waboama Kumasi Technical University aye krabehwe tambia no choose nipa visa na ya na ohwe womo potokasemo so exposure omo brabo no would hwe unanim na chi bonkum so ni faso bia na utimi se owura ba bia wiase ni Africa ene enti anya menwanwa se kwabenansa fo ne guys bi omo social media status se omo churogu Facebook ne Twitter se omo hwe ni mo se Dr. Kwabenado for Dr. Kwame Amoko Adokufo appointment we adwuma okoye no defense ministry time ya appointing as defense minister no buildings bia spring up or Bema camp near the new defense a year wo hodom ne time and no see omo hwe ni mo say ye benya massive e Kumasi Technical University campus e wo Adakojachi ene piase a o ka ho asem ne bia nkadachi kra no ye ka ne wo asafu ya ne bia Baba City campus a nkokrafo no ebe call for bia evening lectures ne ade ne nkankwala na piase ne Adakojachi wo no mo bia city campus na se bia business school city campus plus business where na normally na business no do no header wo krom na se say ne ho no omo building technology co real estate for co furniture design and interior architecture for a co Nti sana you say almost omo na mo say department we nyina egu oh yeah on a practicals na nkasa ewo so on say that institute Nti sa location no very good for that. There's another faculty I build here we are fashion design and textiles normally catering and hospitality management you know at the and I think that one of the major reasons are na me fa more videos so na me mo na baso na na was say bosompim Adakojachi hene will be a very respectable man, chartered accountant. And run me head of department. Me di juma me pe nananum ebina odi nenimu nyam abetan chima me oba mayane yefefe na ne botaya sinani suntia onene man ede sa asase no emaye no sa aniswadi hunu a onyaye no na eba mu okay era se bize isha chebrobe na yete no enkanwa starting from free Mr. Aboaje ho Mr. Aboaje otumfo se yintimi blame ahemfo no for yeye yensase galamsey aye no asemba ko kan ni se DC ya president appointing no se district no wo de asenensa etimi be ka kire yense onim se galamsey ekoso ewo ni area na se ye de blame no Ibrahimfo a osomu a enyeyi ene ye digala no a etwa ye nkoko na gu a emene EU4 according to information minister Kojo Ponkroma EU4 threaten se Ghana make us omo threaten no omanya asigina ye kra because om the krata ne for Ghana ye embassy e wo Belgium ene ba presidency ba abemu se omo poisonous substances ba kumienu miensa kan ye mfi nti omdo mfi se ye koko no omo nsombio koko yisusu ne ye nida so ya hwa na eno so ebeji agui o Mr. Aboaje ndeni yo ye di kan me do ase se mo frɛ me ba odama na wa ben mic ne kakra mo frɛ me ba mo studio ha ene nwumre se mo de me ni mo ye adwuma che na nkofo am no be kasa so ma che aye Mr. Shark de because me shia oda ye shia wo if dadem me no apem ba fia hade if ya hade wona na twe wo hoda if ya na ye shia but ye shia husband okay but say alaji first time ni mbo first time ni ene fa na say akura o ma pemwa be na de bright atwetwa ba akura ebi ye shia ho na many a pass akra but I made the same shia odi bia me ti odi me ti say okasa ne menu ye de ni nyina on the same na bo akoko me am former D kokwe okay we so ufri nsuta kwa man me am de share ba okay me say ne de nsuta for na me de share ba na and this for peace come na nka
ni Obeya pa. Ni edi Ya kan. wo money ska. Yenko Ya mo money ska. Yenko Me dia me dia. Obi asu a osunit na niwa. Me nua no. Adi azie. Ye nyina kra se fra tonsu. Oh, anti. Obe bre wo sa. Mo asese wo nya no. Mo money ska. But nipa no say dey o kan. Nipa no pemasem. Ya ese otimi ku anim. Ya nka bia o mo so me hwe ya. Nka bia nya menti no betimi awe ni. On pray because nko betimi atro me am na. Well, no dey. Asem na make. Okay. E dey agro. Okay. Yeah, we akwemsi na cause just by the by. But the issue is that politics. Unfortunately no eduru ho a e betimi aboa constituency bi. Na bia mo asese me nya no. Me nsanka. Unfortunately. So nke basa na politics no mu yiyim a powerhouse for MPP. Yes. Nti here more known indigenes bi say ya mu free kromo a matna ho born and bred. Powerhouse for MPP. Eho na owura o say prempe. But Kwame was say prempe, yes. You have to talk less. The issue is that 2016, if you check our results, all right? Yes, there was an independent candidate, but who votes have a in 2016? 2016, NDC for Lusu across the country. Okay, Honorable Ekoku Nejirama NDC 2016. Yes. Go and check his performance. Okay. One of them, Janazi. Okay. It's not about. Oh, there's such a central. Yeah, such a central. Such a central. It's not about, say, what he had and our you understand? And say no, apart from say the competence or those so any party back. That's exactly the point. Okay. What he has here. I mean, Sabin Prediasa. Montagne region now and nim defua womo a free pesia so say NDC for baba mua ubehunu say obestumi asori agina na watimi enye DBB from NDC party e bikra na enye DC obetimi de nani ayede aba be hwefia. And I think that say you position yourselves very well. Look, let's face it. Emra and people for Ashanti region. You're penning for a free NDC and the PNDC pencil. You're penning for be to me a conscious effort. Emma any public rule. Meboa. You were PV or being any idea Santima is in the form cry. Nana a friend saying, Ukuchi the Queen. A summer jans so a friend saying, so no, Ukuchi the Queen. Would no draw them up. Nana a cockasapon. You could see, sir. Yes, and necran very few Asante for more NDC will cry a bar appointment. The Omo Ebenyano, look at Betty more the dress you. So, any Dr. Tony Otiene J, Dr. Otiene J, you know, and some of them. So, media, yes, I am MPP, true, you know, but. So also Shusha Santimain Kanko na Makushe such a central institute kwama because and Kanko. I don't think that making him baby and run him down personally. We'll talk on policy. Okay. One who said that he's a great personality. Oh yeah. You know, for the other side of the political divide for us. And we cherish him. Yes, sir. Unya need do one dancing. Oh, and so Panay 3.1. I'm a penny for Mokano Cressa. Say, there be a many mushia meka. There is a binipan winina to free group of beer. Here say, Ubeka beer, Ubi or who be a becata, a papaya small can. So until I bahaya, before modern beer say, well, send me by say, if you be defending with party, what? And I say, somehow, you have a discussion. We talk on policy. Yes, whatever you might call it. But me person make be big in how because the old Kenyan. I know the menu be there. Okay. Whatever it is, because I can't now say they be a mechanic boom conto we aha. Now they say be a tiffy a dear na wuchatro na waji. Suppose na over be the meme who say and yatra we chat and we be here why be my post to. Say obi adwene ne say uko TV so uko radio so na uko didi atem uko kadi enya no kre na ebo apusu me ekoko frempon de me madwene senya sa. But the issue is that the political dynamics are changing. First na we insult ni hu a na ne ma post. Say enti sa biem. Well, somebody say can you say na one for obi a hwe
Sabi party no mu kura no wa position kura party no mu ani hu so didi atem bebre ba mo na ho ya che timi de me no yento aso abusia wadwinche obetimi de afra 0243 220044 so what text messages ne WhatsApp messages na obetimi de aba na yakenkan de amount 0243 220044 0243 220044 Mr. Baje ye koko ene galamsey na say ye kana ja ene omumyenu Matthew ni CPP NC ana Matthew for NPP ni Matthew for ni MPP for ene sisa na mpani for ene CPP ya NDC okay ana mbo akra okay yo sisi kuku ana galamsey koko ni galamsey sisi EU one no mode mayen ye galamsey isusu no virtually adenejia na ejinsam president asaman 5 regional ministers galamsey no efiri daben eni efiri ase ka ase ye kono ye tu ase efiri mayim ena abidru sen media sen ye misi hunu no emra bia ni hotia galamsey wa Ghana ha dan number bia no excavator pa no ade en se tuamna aden aban no makwan me de hundreds of thousands eba Ghana ha ede amna na ebetuo right from the begin America no excavators o de bia be hu se mpacho ayi mona mo university building for no say yedi omo de ye gottes yedi tu ye fence foundation na senko an ye tu Ghana ha ni nyina afa port aye manoba and the right there you know aban no na ma ho kwan ma eniema equipment a yedi tu you know eba fine silencer more machine ho ewo hwire mo yede nyina obi ate dede anye bi kura no obi anso ko na fuom otika mu a ohunu su ya ho no pebre yehu Chinese form ne nam yehu Malians yehu Guineans yehu nkofo mo ye aliens wo mo nam ne nkromi kwa ho ye yi ne mfikyire nyina yetu amra na be ka chem se eye illegal me nka wo de fi ha da bia wo ho de obi ho no graphic mi yakochi nipa 50 yakochi nipa 60 yakochi Chinese obeko prison last year hwe record no na ba ko pass ba ko no ye Chinese nya wo dem si watu de bay okotu galamsey bi na obeka chem se eye illegal for somebody to do it me nim say just omo friend say ye de chire de scarecrow ayi bi no omaye edi hunahuna obi a wadom mo no akofa kakwa de bi a wewu na kusim se ne no ma no ehuna be ka say efu ayi wo mti omo nkomu enye we are not serious damage a ekoso no we are not serious na no a ebai wo kan wo se Belgium I can tell you authority say Japan a ban the import of cocoa from Ghana. Japan opa cross check it. Okay. Omun ti cocoa bi. Okwa CM before catch us who go almost say cocoa last year omo ade abase just about 2-3% of cocoa farms when na galamsey ase no. Omo share mass no omo aye survey all cocoa farms. No omo share ni ase no ayi ni galamsey for atuegu no 93.1 good. The third point first year you ho no a ye adwuma papa no ma abai no na ukọ cocoa division Ministry of Agriculture omo wo chemicals a ye spray cocoa so wo every region omo san change no ene akatiwura ade eche DDT na nsan ne de ayi foforo pesticides foforo oye one eno mu display ene kokwan yi so Chinese fu abie chemical factories bebre omo ton cocoa ndo no bi a ebi SS chemicals e wo mu no enye permissible so de gu aduane ni padie so wan check we nyina 93.1 so baby a akuafo kwa de sa chemicals nko spray cocoa no nsuo ho nye ohuru mu a emu nkawane emu sonson nyina akora awu nsi ye ho de da nyina no na wo mu spray wo mu ye bibia nso ye ho a ukwafu mu a utumi kwase nsuo no bi no enti eye collective ayi bi na ase abopo bi
ɛne yɛsɛ biribiara so mewɔ ha da bia meyɛ example kyɛw sɛ me hotel mede ma Chinese foɔ ɛmɔ mbɛda da bia menka yɛkɔ ba ne abɛnna ne gold ne akɔtɔ ama India na India ni na tua Chinese ni ne ka ɛwɔ ne kurom afiri Ghana ha mmara nso a yɛde ma wɔn license nkyɛ sɛ sika a wɔde bɛtɔ gold nyina fa bɛtɔ Bank of Ghana na ɛmmoa yɛ a foreign exchange na wɔn tumi ataxe wo ayɛ obi biara na mbisa bisa ne sɛ na ɛdɛ na wɔn yɛ mbisa India ne sɛ ɛdɛ na wɔn yɛ export no so da wɔn bɛyɛ export no ɔbɔ bɛyɛ 10 agencies police national security mineral commission wɔn nyinaa akɔ airport kɔ inspect ɛyi na nsa na akɔ ɔka saa kyerɛ me because Google here Switzerland was it between 2015-2017 about 2.8 thousand tons was a million tons of ounces of gold and the far one more krum wa efri Ghana ni ewo books mu Bank of Ghana hana enu 800,000 the same thing if you Dubai buy ni akata so wohu ni abichiri na fe obegina o ka chem say ya bane ayi friend say gold mami galamsey how do you want me to get you asase wura yakoye mmara hye constitution say agudie bi e wa asase trimu no enye ohene dia Ghana fo nyina dia commercial trees sisi nkofo mfuo mu nyina enye ohene dia enye afu wura no kwa enye odia aban dia ti no de ma concession na say team mani no betwa no say wo food crop or ma compensation ebi ho abode kwa na ma 4 pesos so na sa mre yi ho na se me nso ahia me ya na makodua banche wo gold so na matu banche na ma ja gold no form 2 wo ka you say unemployment me ka kire wo say current Ghana government per day a wo tuama on skilled labor to say minus ne de no obi ani ho a abande adwuma ko ne krom ho obeye a obege less than 20 cities 1 point something galamsey areas no sika boys ni nya no me say nanu abai to the sense me fu nanu abai me say papa net here Ghana government per day near otua for unskilled labor no ukofa wo mo so mama ya obi ani ho obeye alinja na o discuss kan no kwan 1.5 ni 1.6 a wo mutu yi 16 cities ni 15 cities o mutu an hwan obeye adwuma agesa akatua no wabra okoko hohoro ayi no apampan no a omo ayi no nkran mu a obenya be se 200 300 400 cities a day okay enso ubie wa no ase adwuma enu o man mu nti aban sika otua madwuma ye fo wo man mu no enye akatua ne enye attractive it's nothing to take home enti ben na woni nyina obotumi stop meanwhile ehemfu yi wo mo de wo mo nansase wo mo de wo mo nkofo ne kwafuo mu no wo mo na hwe bibia wo mo te a yese ehemfu na ahwe mawe ono ohene no yetwa ohene prosi mu fie sei ni mpache okwame nkoma ebo a na ohemfu ni prosi no mo ni o sabre kra na jamayemu yi no ohene prosi no mo prison was sell so bibia my hon very good no mo chetamba no mo de potisa abo no mo good ya twa ni nyina na ohene no mana okochi na onfa ne nkoto hi obode we ko ne nkofo kochi galamsey for no do mo koyi security for police for soldier for immigration for fire service for nyina de car nam nsuo nyina ho no wo muti machines there was a time bi kwa na wo konkran ya brem no ho na excavator sisi ho ye tukura to bridge na firi ho obi anitua obi anka hwe na se obeka kire me na se ye wo laws regulations ye di control galamsey na obehwe no political party apparatus wo mo panimfo appointees big ones wo mo no mo ka excavators idituo ni ya shibi unka bi o graphic mu unka bi ba bia
they didn't just aban no aban galamsey whereas omo esi echi baafo ene etu tu be kan we no mu kire me a me bese me kan bi kura galamsey ni ya fairly fight na agi ensem me hwe kire se enye wo nsem fa ka kokumase kufa konkran na hwe kwa so nsuo bi abehwe the other day me fa form ko Abidjan Sompana 3.1 oda ti wani a ba bi nsuo ahunu bi aye Ghana o oti wani nsuo no kroje na wadu Abidjan ho ba bi nsuo na ahunu bi aye Ghana ba bi nsuo na efe Abidjan oh na mse du ba bi apra no kra ko bopo no mu a Abidjan fo ba bebo ye kra wi de be ho ni nyina se ko ne sapo yi musia I saw obi anitua obia ekroso na western region de minyine se baka bibi ho wow okwa magaji chamfan ya sese da krobi omo ye be 600 this is ti ahunu sie na eko ye yenkwala yi ne ehunu ya ye dredge ewo dunkwa onofin na dredge na ekwa be 6 months bi kura be 1 year na san na chi eno nkwa na ehun be bia ebu na obegyina ka chem se galamsey mra ho se obi ye bia ye che no excavator se wo Ghana oh aban yakoto drones minister of yes yakoto speedboat Sompana 3.1 ewahi enne ba bia sei na anu ya minister no aban na nansan sei oduru ba bi nkofo na eye wonso mo ko kire nkofo wo monitua afedi ani aba ne sei wo mu galamsey fo kwa ne ohne ne mpanifo to atuo uhwe nyo umaha mehwe mu TV so he asamai tamfo eastern region say o say galamsey fo bi aba ho nti o mo pam o mo to display wanted as I say eastern regional police command na chi nipa be me hwa kire say wo mo tuade na be pemne na no obi wo concession bi national anti galamsey team ko wo ha ye be hwe wo ha e de na akosi di na kire say aban no aye serious say obane galamsey ebi crazy sama boy akonta mining akonta mining na mabru no fi say Samates company no eye omutic concessioner omo invest so much a protected our forest no over the years omo bumu nuane ade a ekuta omo all of a sudden you say company be the akonta mining you see baby o ma say no a reporter ne say akwese baba yara sports stadium be 12 ne say yemu no kra na chi no security for nko omo ko kire wo no omo ko fa omo security be block ko ano omo nko fo no omo chi omo nyina so omo ye mema omo ngra ade enum na Ghana ye totua ma soja fo ne ya police fo omo chicken out ono ohine nyina na omo ko no obedwan ka chem se mra ho galamsey is it say yenye de say man sa sini nyina say so ni nyina say me pese me ye economic with west me pese me ye economic with west me pese me ke kan bebe na wo wa fo adwen se ne wo hwe ne ye kuri usu ni tua misuma ni tua enti wa agima judgment e de ne je se ya ban galamsey oko kan ne de aba Ghana gold exports ye nya small scale for contribute about 40%. Any IMF. Ewahi. Intermediate do say ni anana ka ni obi ehu ni obi eka no. Ye aden ye ni ho ene ye ni ye president ye ginidi. So obaji enko kan say na konwa crowd beto so. Ama bremu ani ate. Bremu da ho ye da ho ye. The friend say chocolate. When you say you starting fire DCs there been a DCs ni na make catch you say silence am bomb machine om ditu ade no ho so omo asoasi omo ni so afira ansuo ho nyina ye ko afede na o ka woku asem nkofo kura edua ntosu ni mako wom ko se nsuo no bi guso na ahye obi anitua ye te ho may say the latest reporter for the buy cocoa marketing board say about 2% of cocoa farms and the Omatoma galamsey. Tama we no buy. The Ghana cocoa dear. Sending in any baby galamsey.
so many areas bebre about 80% of areas no ayi ni ho galamsey ni ho na sana de niam akokoko num na den na kokoko aba no we nsu wom controls no ewo ministry ene de wom de ama CMB ka ministry of agriculture division for no ehwe so no na nkente sa I didn't know say banisa so hunya me 93.1 entino media sɛnea mesi hu no saa na megidi sɛ woyɛ Ghana ni na sɛ wonhyɛ glasses na sɛ woni da hɔ de a na sɛ waso nsi nso de a nea meka no obiara nim sɛ ne ɛyɛ nokorɛ Chinese fuei wɔn mo bae obi 120 ɛhemfo no ɛna ɛkɔfa wɔn firi China ɛna yɛde wɔn bae ɛna yɛde wɔn kɔ ɛdeɛ bɛk technology ne nkɔfo no de bae gold dust na yɛn yɛ mu no sɛ na yɛ gold papa alluvial gold no a ne yɛ mu no wɔn de wɔn bu ɛna wɔn bae na wɔn de technique bɛ ohora afro bia gold wɔ mu na baako bi sɛ wɔso oh chief obuafu to boase ye kokran se mfie num obi ye ntura se nsuo no dwiri beta hope utu ya gold beba Ghana fo enti ye de yadwene se gold kra no eye aduaba bi enyini so aduaba bi enyini nsuo no nya tonko ade a de beba no obetu ni nyina na yen control enema chemicals o mede hono yen smogel ma Ghana ha ni nyina fa port ho ana meboa na Aisha bakon ko yira ya kase ye wa ha ena party bi wo power wo mo chiri Chinese mi hotel home de buses be sisi ho e chiri wo mo egumu nipa be 5000 so wo mo do mo konkran ko deport wo mo ko ene di se no mbae je mo je be enu pe ko mo ankom do no ano ye wo mo ko ye twa de photo bag wo graph no bi she chale wo te no mi ade nyina ma de ko wo mo chire wo 2013 e mo ton mo cast ton mo niema se wo mo dia gone saturday na efusa Alhaji Musa Fuseni no ye minister of lands and natural resources enti on mu mienu parties ni mi nyina fairly Ghana for as galamsey fight is concerned. Mr. Eric Abuaje, retired auditor ni no edi enkomo yete ne nka no ma menkenka mo messages kakra na menko no abo ekoko honum o Evans eni no boase tutuka o say the Minister of Lands and Natural Resources ye besre no a say on pay attention to the ekoso ewo Amansia Central illegal mining no destroy bibia ye farmlands including ye koko nyina no besre se omanani enko honum teacher constitution ya mo ase ono so edibi aba oso osrema mpani na nadu danko akufo ne Dr. Alhaji Mahmoud Bamia we mu Facebook messages ya modi aba ne yekenka bi de amamo no osrema mpani na nadu danko akufo do ene Dr. Alhaji Mahmoud Bamia se no Man Nti ne ekoso Global Citizens Festival na sia yesi akwa kohuru no mo nkoso a na omonye nhihye papa mo man na enkonanim teacher constitution ediene no was greetings to Coca and honorable Mavis in cancer buadu Edu Daniel on Libya Borga me pese me assure NDC representative no kasa ye no say ni omo kananya no ne besesa Ghana ma adehye adwene ne kese chairman ya bimpe asem na oka no na hima sapon 8 yen and also so here in live London abonten so was propaganda went wrong in Kumasi na hima so de no Antonio Pon o say Libya Borga wonu abega from majo monkoso a na monsomi o say otie yen and also hwe show no all the way from Argentina. Anthony Opon monhwe mo hu so ye wate monhwe mo hu so ye pa emaye ho na Ghana for mo Argentina nyina nwumre ya mamajo ona bele kokon ma memra ho galamsey ye koko baby aba begina eni Mr. Boaje say both MPP and the NDC mo fairly the fight against illegal mining. Well, me nua penny wakasa bebre na me pese o kan si bibi so but them say at the end of the day you timika ya understand NDC and MPP o mo afeli no so pese o ye economic request o pese o kasa o pese o challenge say o de ko e kasa mu a o so pese o kasa bebre
Ko kasa bebre anka pepe. Kasa bebre anka me nka bibi. Ka pepa. Sumpana 3.1. Sen ka do time ni nyina be man nenka. But unfortunately, when Timia or say on Peso Casabe, Tina Mamedica Crabia come. And no cre. Say, me can be Banam Betnano Casu, when DCDA, ya dear, it me to Galamsa, Sabinamiano Coffee. Ampa, no problem. Ye be to the extent to say. Said ye can Chinese phone, yapim, ye pomo be free. Because I say 2013, about me call Brazil, maybe. Na me bedru Ethiopia Sabrina ya pambibre na Sumpana say we 3.1. no so do no mufri Ghana na eba eno kre ye bibre but enu achi no enu nche se galamsey no etimi tu ase but nana wada uma de ntia na mpese wo ka bibre ni se ye di jawa ha ye so sisi abayi na o eno mampani wo si wodi da kunya kura no beto so me ka say wo si he will put his presidency on the line but don't che bebre me ne MPP fu me mpese me bonidin Sumpana 3.1. na nsem wa ya wo pese wo kan ne say ena ye yiri ye ho a se ye betu galamsey ase ena mining areas ni nyina no wo moto abeti aye Sana nipa na ni share no ka kire o MPP ni penifo pa ba me mpese mbundin wa so ha de anka meka so na kan so me ne kokuhia e wo ho enya alaji sha chebru bi so aha nyo no one day me ne hia but sada no nka ba say no crescent MPP lusu o mining areas ni nyina so you see e ho na me ka ba enti say no so mampani ka say wo de ne presidency e be on the line no enye no kure menka say we twatoro me de me menka me nsem sa na menka say sen na menka no me mpese meka bibia na enti sa na mum de tie ne say ayo mampani aye wo ho sisi yi wonim se galamsey na ekoso pa no wonim se ne nkrofo so wom enti na mpese nko kasa bi wo so nkasa bebre so atia se ne nkrofo eye minister na ra se minister bi kura ka say party ni hia sika wonim ni nyina aye minister ya de agya na so wonko galamsey no minister ya de agya na say wo boane enko galamsey no o se party hia sika ese party hia sika dia na say galamsey ne di pesika right aye no kure say the medical kan no but see ya baye ya what is we see de koye e bia me ba meka na NDC anka say ye mrantie no bia anka ye ba hia ye ukaya na NDC kura no ko say mu antimi anku galamsey na che se sabrei MPP antimi anku galamsey kura no enye hwe de ko be kan 3.1. but me de me madwene say sa na ye be ye no dia ene ye beto brebie no say de amanfo kan ye be kramsuo e de afiri baabi ene ya no mo Ghana because ye kwara abrim no be kai pa say ne ye ka say ayi anka obuase anka wo sanka nti ma no kura to anka o se obuase anso e bi ko ne mfre buase bia wo nim se bia wo yeah obi a to anka o se buase anka anso e bi ko ne mfre buase because obuase anka na ede ene anka be ne wo buase bio because ye hear say ye surface mining no na e kuma sase nde kuma sase no se si asase na ye de me de me kan me si studio bi Sumpana 3.1. galamsey surface mining ya lances ya yo including community surface community mining ni nyina asase na no ya meko ayi atwoma ngwa biagia south okay communities ni bi abra ya organization ya free group bi Intabanu okay me say masa ye bana anadu ni nyina na bulldozers egumu a ya omo ye dwuma na vehicles a sisi ho no enye vehicles nketwa chese Land Cruisers any Fortuna hwan enye nkwara aka enye sebi nkwanche pesa me chese wutimi use nipa omo aba omo ye saade no eye titiri a ya se papa yi etimi to aso kakra bi anka wo be kasa ansem ni nyina atitiri bu a ya se you see atitiri
yeah who say sa na meka no ka wo mo de ba ye no Land Cruisers ni Fortuna ni no enya ka ke yes mo politicians ya na mudigala no wa se no ho asem na meka no enti se sie ya me no ka sei se galamsey no ye betumi etuasi ya this abaye ya wo ya omampani His Excellency etisui wo no wa ya na je wonya eno ye friend say political will say opesu otu ase no otu ase say de na kan ampa ahemfo no bre bi no wo na etumi de we all in all wo mo na etumi nyina ekura wo mo ukọ ba bi ti say na de wo kura mo say friend S20 S20 kane no na ye friend say Botswana no enye Botswana South Africa. South Africa. 3.1. Excuse me. Well, no, dear, we absolute ruler. The Obekano and one no. Ubia and Timmy and challenge no. But unfortunately, we must say you war and need ye. Edinburgh, ya him for the but one need to Swaziland now can Swati and I know Swaziland, I think that's Swaziland, Namekano. Canada, Swaziland, but they were changing the INS to winning. So, one day we absolute ruler. Yeah, or no, and now we head of state, say prime minister, yeah, president, JBB, and he do Obeka and Ejuma. So, what they are him for years and net to me no, Sebi, a buying sa, I am from the Omobwa. Traditionally, one will do a young play. Ye know him send ye. And to open to me, Cocasa or Hinano, and now what now ama galamsey ecoso. Che ora oponkroma ana na de anya no asema no wo ka se ye de ka ene koko no say galamsey na wo ko conference bi ya ye se enche Belgium wo mo se ye koko ye ntobio papa ya ka se Japan de wo mo so wo mo Belgium de wo mo se enche wo mo nto ye koko bio but me de ha me ne se wantimi anka de nti wo so ye se ye koko enche ye ntobio ko ka ya anka ye pa you see say ye de ye NDC ni MPP asemo a da bia ye bekoye achi de nche ye bekoye achi ni say problem bia ye wo ho ya wo aba bi wo ba beto no problem no se wan solve a problem ne ye kesese ne abaya no wo so problem bia say ye kwan na say e na wo se abaya no wo ho no wa anye enti obi ko kan na mo kora mo ba ye mo anye na wa yire ho na wo kan wo ba na ensu ato ka afaso nti kwan na say eche said your baba to him. Galamsey ampa ekoso ensu osei and this bre the ebetimi ye o mampani dada John Dramani the obetimi wo ye enne wa bind the was wo and now see presidency ni kura no be dey wo de beto so say ulusu elections kura no obi nto abama wo ama wa ba free ho a se ne etie bia na se boa na Galamsey free ho bade ne hu nya sa na tie abai mu mpanimfo ne party mpanimfo nyina wo ka akonta mining company ewo Sama Boy why careful so person ka nipa ya na nti so why careful wan kan timi so memenka but wonim nipa kro yes o ka se wonim nipa kro ya na dia na hu hia se ebeka mu regional chairman bi na ne dia MPP regional chairman nyemo meka MPP regional chairman bi na ne campaign ani akonta man yes so ni mu a yes so so ni mu because hu hia so obehu na ebo munya ka se akonta man na wo ye powerful enti no forest reserve na sa break rampo no de hadwene kura kesi ni say ampa NDC time no minka se na Galamsey ni ho right but then de hadwene pa yes ati ma nyina ni bre ene se de forest mu ene Galamsey no koso kura che ba bibia enya NDC time asem kura ye de toto ho kura bi na minister for lands and natural resources de ba asem no work say DC ene hwan minerals commission no so ya minister in charge of that ministry no so de ba de no ya fa ho enti se ni ministry no obi an kan che ne da say de koso data no ansa na wo hu no o ene o mo afi ni ministry ho o te ho no won te da ko sise da ye utu ka ko ye ene wa feli anya bi ko na so obi beka bibi hye no na won kon ko hwe wie
and what I say, Minerals Commission, any DC the only day, DC. Now, DC be Kokan was a man, Genocran Locon. DC be Kokan was a war at in Central Region or so, Alembele. Yanjino Locono. So, what she a bulldozer. Case in that so caught in tea. Well, some may know because a law no Yamiabo, I can't meaning the Mecca, maybe Yasem. Swat, okay. Yeah, no, dear, take a force, I be on 1 year, ultimate law, so solo you to me, into me, into me, the Mecca, Minyasem. Into Manu and Sro, the America be an assembly. Yachino. Swat, I see. Minka caught us him. Nemo, Ubia, himself, or Nassam coast. That is the other. So what horness, I say, powerful, and one from above. See, and you say, yeah. And now say, and ne. Yeah, Rollins the time, no. Yeah, and then some different. Difference in anything. One on that in a party. And what the moon about Beckham. And you was to say, and what you see. And then, who's a party, no, and a dear by no. And she said, dear party for no. Ebeka so omo ye no obi ntimi nka ho asem and unfortunately the air cost wa buy we say mu say party from panimfo no nyina adwuma omo dia no obi ntimi nka ho hwe obi ani ho betimi aka ho hwe because party from panimfo nyina adwuma omo dia no na ye de sa NDC MPP ye de sa na fe panimfo aye wo so no wo so obeka kakpe wo ntimi nka bebre ye de sa na wan hwe yesu na wo ka ho asem na wan ka ni yesu wo nya asem Honorable Koko, say yen day. O me hu se ni kwanse ye na MPP NDC. Yen sa se ne so say ya na say. Hia pa ye nyira ye kabum. We de enye party sem kura o. Ye ni biri sem pa ye to say. Sa issues ya be it say security issues ya asi war Burkina ya adu ye hiesu. Sa no ma we no no. Me the Mijis and Kadru Brekra, stakeholders conferences, no money, the idea, and ye found home, na yet to Yana a hammer, Mohana Hammer pa. Mohana Hammer. So I say, ye taking it lightly be, Casabrin, Primprini, ye has your conferences, ye has to say, so simple for you, yes, or dear bed, ye say, who say, we young quartun chain, now what you say, shia, Nantempanano, what was so. Wo buada mena dum no de na so de no so no wo hweli obey and now wo yonku bi na nija ejato ne dan mu a now so entempa na ohun ne oye if you say more than e bia ne bo ho but me hunu sa to be honest with you me hunu sa me hu seriousness a ye dey take up sa issue no me ka da fo ye wo mo wo ayi a and then kui second one na see e bi ni galamsey de no just me hu seriousness a ye dey sa issue no because there obi NDC for kra mobile mo ye see Masa, sabre no as a said that be a da media for emede, see a buy a woka wasem. As a sabu ye media advocacy, papa media advocacy is a woody or media man who near American. And says some more relaxing or more, and says some more backslide the cry. And said that be a da musisudia. Your ball, 2 minutes or more politicians. 2 minutes or hokra and ponua. You see, Ade. Ya name asemi nimo antimi ukura na anye bie kura ron to ma de tete se da bia mo ka ho asem se politicians say ne ekono mo say asase mo say yensuo enchire ma no he no mo fa na se da bia mo ka bi de me gidi se bi betimi esi okay because say ye jai na ye tena ho ne ye nhwe ha se ne ekono aduru di edin okay and this time ampa na no man koye na ampa na galamsey no ho na de ko ya wo ye ho hwe nyi Observe my main kenka mo messages ne kakra amode abedum yen e Facebook ne yento aso teacher constitution wi amose o say the issue of galamsey ne de o say ababe yetipaye headache kese pa e de ababe to minus so no besre si yenyina yenka mom ne yemo his excellency mampani na nado denko akufuado na yentimi nko galamsey ne eni sunkunim o say one of the biggest challenge pa ye say ebia NPP be o madwen so o moko
na ebia obi te sɛ kwakubu ahe ene NDC mpanimfo bi ebekwa akohia party ne nkrofo galamsey areas na omakoso omukutu pase de ba yebeboa mo na moye galamsey no se eno ne ade ba ko a hayen se nya political will no na boven PP ne NDC techira ebeboa teacher constitution wiamoase no butu a wode we bell se greetings to Coca and honorable Mavis in cancer buadu adedua esoso ewo anwea futu wode we aba ose ya me mama juo meje so ose Ghana de nyamia no mu ye gold mine no ohunu se ye purely executives no na etechire a sa galamsey ene sa niema no ekokoso na se ya ntenase na ya mpe ho asem anka ono de wonka enkwachiri when we are 10 years 5 years to come yenso nyina besai ama inso kura no a ebi ebenom no ho ebedin ediama yewi efi adadua awo anwea futu no no so the message we ebaye teacher constitution wasa so the message ne bi afa WhatsApp say amanfo messages kakra eno no obesme osusu betimi de odi aba wabra wode fa 0243220044 so 0243220044 yedi nkomo e de afa galamsey fight e de ne yenye ye de asogafo akọ antintam yakohye excavators antintam China voi yakochechi wo mu de omakogina court ye deport bi eno so antintam. What is the plan? Kwabe ene emfa so na yetimi edi galamsey sunkunim obetima join yen so our social media platforms so Facebook Sompa 93.1 FM, YouTube Sompa TV, mamenko Alhaji Ishak Chei Brobeho na galamsey fight any baby ayaba bedru ye fi say politicians no ena modi hwamo Alhaji Ishak Chei Brobe adai ena mayo man yi say politicians. Libya Borga. Alhaji. Politicians now kind no. NDC for ka ho. Yes. So omo abemu and MPP for so ka ho. Eba. So omo abemu so omo opposition omo ka ho. Okay. Na ehona menua akoko okasa kama wogitu te se de megitu mu yai. Na mom baby a menene nya adwene ene say o ko position itself say de anakufu ado net so as if say political party a o opposition dia a amamu no nka ho enye no kre election of MMDCs proposal na do dan kwakufu ado de beto abonten the position of the NDC as the biggest opposition party in the country. The kind of forces are mobilizing here against that. Successful. Election of MMDCs, said the Nanado Danko Kufuado, the commander-in-chief of the Ghana Armed Forces. Na opeswa de bana ebemu. Samem. Share the amount of opposition NDC, the major political party in the country, and demonstrate here against a Japan mineral royalties. 3.1. Solid, vociferous, vocal, tough. Where needs be demonstrations. You cannot run away from the fact to say you have also been irresponsible opposition in dealing with the menace of galamsey. Oman check him we. Look, me too me me see me niya kasa no kasa kama, and I know him. But baby me ni nya adwin na me point ho na kire no. Asif say wakwasha ko na bi say oh ye opposition there say there e ban na wateso no and na wo mock around say there agi ensam me count nine say e ma galamsey ni China for eba
ɛna ɔmo no ɔmo hɔ na ɔmo yɛ no agye so ɔmo so ano saa mmerɛ no na nka ɛyɛ kankabi anaasɛ sonsono anaa konkonti baa na sɛ problem ɛyɛ ne ti na wantimi an deal with it and kabwa ne ɛyɛ no ɛyɛ ɔfrɛ no sɛ konkonti baa no wantimi a momɔdeɛ no wantane ti a na ɔbɛyɛ aponkyerɛne deɛ a sɛ wantimi anya no ankyɛ no a wɔda koraa no wɔgye wɔ wobɛnyane wobɛdisturb sleep. Let us, no politician, no political party, especially NDC MPP, NSS will make it the slightest mistake to position itself and say, well, no dear, and you want to so galamsey something no, only role to play. That would be absolutely irresponsible opposition party. Sumpana 3.1. You know my point? Yeah. Look. Having said this, go and check in the lead up to election 2020. NDC, I think he was the organizer or the deputy organizer. Or your deputy communications officer. Thank you. National officer. Yeah. One in the team. One move from one galamsey side to the other. Assuring them, one show one crying. One more ash, one more crying. Sir, oh, the go for the yamo. I know the galam stop. What's now the galam stop? And the chair, what the what friend is saying, galam, galam, what the ham watching. Munya botre, munya jijo, and this, munya bapa, I remember my yajumano. Meboa, video no hang abomobiete. That is absolute irresponsibility on the part of opposition party in every country. What you say? Meaning, if you say to even fight and win, you are not necessarily one more talk tough, one more demonstrate tough. 3.1. But I am telling you, they are the worst. They are the worst. You get the point? Saying yes, sir. Everything minia akoko from po akana nyumrein. Any actually. That's if you almost feel so. Oh yeah, they be politics. Na minia why your politics? Omaka Mumfi, minority in parliament, press conference. That is why I started from here. All I'm saying is that I associate myself with my panel. Man, baby, I made tear free more. The difference between me, MPP, me, NDC, no Kasayan, and I made tear free more. Me tear free more. Ya can you na? Only on my me no, me I say yes of equation. What you say? Opposition party ever role to play in every policy, every measure, every active. Adia bia, o baby yama o mine. Etimi akoso no wo hia se wo be wo aban mu ansa and watimi am ye hu no na wa die hu ye in the lead up to 2020 and they say wo mo die wo mo move from one galamsey side to another galamsey side wo mo sha manfo kutupa enti mu aban na wote so no so ye so galamsey by your actions. What you say? Na yesi galamsey no we no ho na catch us MPP from panning for and as a party whatever panning for a baby to so one more opposition crown one na for mo aban kra mo mutimi enuma kese na party for na nkasa kra na ya den ama wo ya den nya na yete ah nti galandia say me nia akwa from pon ba metimi nya contract kama aye adwuma bi zugo na me party na me nya akodigala. If yeah, so see, yeah, from different angle apart from politics. Ska umpa media minim. So, yeah, from a different angle. And to say me kwame brobe. Me yeah. Galano mudie. Sir, what go back at say go to Sikawum. Na upo se mo chem say. Me cheja mpacho jai. Go to Sikawum. E dia say na kan. Let me say pa chow Mr. Majesani e ase omusi excavator ne bread dinya what day and night. Gold ye fe say. Gold sika akọ. Sika nim.
Yeah. Libya Borga. Yama and come away ye dear. As I said, yeah. Prokotoso or friend saying, influential people in the country are involved in mining, you know. Not yet kutia at the end. Nana Kuvaru Casa was in the presidency in the Atosono. And yes, what kind of crowd? Pana 3.1. About what you say? Yeah. Action or take a what the young mind Ghana for? You were my one, nay, the solve problem, no. Yangina, yanya. Yangina, failure. I don't know, young can as no. Galam said we have failed as a Ghanaians. President Obama. Police military ebia police ko military ko intelligence BNI national security at mosque ya say galamsey yesi yenko adwuma man in stop yi ebeboa ama yensuwa ate yesi water is life then betimi ama yanom yenya nkwa nyina obi a consult ne Quran ne Bible a eche ne so obo ade e de abo forest ne nnua ne na science for kra kire se nnua no dose kra na yetimi home yie na yetimi nyini che yenya mfram papa e home enti opposition for womunim se na galamsey koswa na cocoa production papa kofo e free so by 2010-2011 cocoa production na hit 1 million metric tons galamsey ye jinsemu ewo NDC 4 pence no omo free so na cocoa production about 750,000 metric tons problem na shasi ache so when dealing with the problem bra eye konkontiba obedani apunchani obi suggest say both MPP ni NDC no mon start na mun disown mon crofo a omoye sade ni ni adwene Libya Borga ni adwene why would otumfo osetutu abebio perhaps okay the most powerful the most influential I will not etimi intervene ewo MPP pencil, NDC pencil, ne multilateral agencies. Bibi te say IMF, ni World Bank. Na sorry jina abra yadia ye kope yentimi nya no. Ono no phone call na yeden na a deliver na kasa say. Also on tell say DC to one di galamsey now DC ube catch say onya we say ye same so ye sense as conversation no baby am free bad. Yeah. If who was the king of Asante was powerful, most influential. Was not say me court to be anyhow. Yeah. Nananka. Exactly. Na eba galamsey fight. Na nanaka say I'm on your phone. And I say, I'm on your phone. Waka. What you say? Yan kasana yan sisa ye suni yan sisa ye bang. Because you were about 70% Christians, about 23% to 25% Muslims, and then about 7%, 5%, traditional. Yan na ye wo jidie se ensuo. And you can see a sen. I hear say no. Galamsey areas no. And kwadakwa na yedi free SHS free TV ta aba. Say ye pese ye use ye no na yedi bre ohiabru bro ase dachi ankwa ama no. Galamsey nti school no omonko. This is not a joke. For school okudi gala. Anya dia say politician be exercising anything. It's supposed to be a united fight. Mr. Baju who is emfa
Some of them say yen ankasa yan ye. Na mo ready say mo be back together MPP ni NDC na mo akosa akun. Ma yen fan hye amanyofo kofo no mienu nko. Civil society organization for nyina. What the American say esese yen nyina obia. As matter of fact baby ye tu you know ye to gold no galamsey. President Crab Hena Unimo. But our appointing Nipa Momo Ewo. Yeah. What you say? Yeah. Yen Casano, yen yajine, or my Ghana for ye yajine says hard ye way. You be to us here. Yes, politicians in political positions and war. But civil society, okay, any community, and so a role to play. Matialaji. Oh, dear Mekano. And so media me feel say. Okay. A drum pempenswa. Yes, say Mate. Omino. Alaji Isaac Chebro Bay. Let me land this way. So 3 seconds. Mining analysis. Woman. Na the chance say yen your body ye sikako no. You know baby how? Yes, you too no. Me say. Okay, ya aka of form. Ya aka of form no. You know baby how? Oh, yen 15% crowd. Sir, eta ho. Let me tell me say. Utie mine. You know baby how? Oh, you. Yen ya bepo ye tata we. Ah, golden kwa. Abepo ye tata we nyina. Gold wo. The technology. Na him say forest reserves. Gold ho. Ni him say ensuase. Gold ho. It's true. As a matter of fact, enye President Kofo Penson ye discover say keep 3 point. Yenya oil in commercial quantities. Yeah. Ye woni ma shafom. Enti de na ha me say si entimi antu sa de we ase dia. Enya na say e man no ye nyina ye free mu ye kopi ba bitra. Ye relocate Ghana. Ye fast ase no. Ye vendi gala. Na men kan say ese ye nyina free. Na say ye pese ye tire mu dia. Enya ye hu say galamsey entimi ne ntra. Mate. Alaji Isaac Chebro Bay ne ete ne nka no ye Tescon coordinator e Kumasi Tescon patron e Kumasi Technical University wasaso echeche ni e ho. Honorable me who say opese irresponsible opposition. Okay. Irresponsible. O carry abrofo no ebia na obi wo de kotwi mu a say na be kan say opposition fo a ase bibia mfa wo mo ho na wo mo ti ho no ma yenhwe ha. Enye sa na chi. Alaji mami ti ono abo ekoko. Bibia ni ho a yenka nansen parliament wo mo raise issue say forest reserve mu mo ahase ma concession minister say nya no kure kosi say yen krofo ibako I think abugina also Samuel abugina po John yeah ekoko yi letter ye kire say of course ya has here ma concession wo forest reserve na kire say the minister kan no enye no kure but let me simply say this. Okay, opposition we are responsible said DA na buy ya also the obeka also mfanya juma wo the obeka dey na betumi aye. Okay. Cause you have your say and I'll have my way. Yeah, the jawa na aye dey. Yeah, so. Yeah, to aba no senya se multi party democracy. And yes bo ya opeso ye mampani bia yensa lie. No obi amabadi mu a anka bi kura anka ne oso be mampani no ukwohwe nipa ye gina ho a uhu om kura anka ye mbetwe ukura anka me ho no kre ana oso ento aba ma wo ana yeto aba ma wo enti ye adwuma sa mampani good eno ne ye hwehwe yo Mr. Abaje because Mr. Person called the next enough with words. What you say? Say o say o your position. Na say wo gina ya wasie ne say. Galamsey no. O boa me atu ase a. Enya parliament adwuma no nko a. Wo nkrofo atiasi fom. Wo mo hyamanfo kutupa. Enne se baabi ba konkwan ofiri ha na okọ ha ofiri ha na okọ ha ofiri ha na okọ ha enti ade aban kan obi so no opposition so hye wo mo ye kutupa ye no asem ne ye ka okay
alaji ne yete nka Mr. Baje galamsey onu mienu nsoma mo kan nyina obi akwa fa ho a waka wasaka poma o manwam emra wo ho wo ne yede o mani tumi ni mu prosi ni mu bibia de agya wo a emra yede bo galamsey ho ban ekura wo untimi implement si wo mo opposition first mo ka ti o de tie to bo ase untimi nka na opposition me musa nse hwan Mr. Bajo se me musa nse hwan enye the president yet Obama wo tie me ba mote so no it was worse presidents the mamu obi antimi fenye hwe obi antimi fatumi ne de amano no on fenye hwe no obet na abeblum hwe constitution ya ye wo mu sesiye enam se parliament no aye hang parliament nti eniam bebre wo ho aban yi policies ontimi implement enye opposition influence man bawo emra enesi ho kwan look at the current economic situation ye wo mu senka MPP wo far majority say ne omo 2017 no enka yi levy no enka bai kenya nsa IMF wa bai omo bo ho ma ne ade sana kenya nsa bai komo mada because enko mo pagya yensa apagya yensa ma ye de ayi no levy no kra ba tim Debbie say adwuma ba ama mama say ama in the form na aban no pe no kra mo yi bebre what than 2% ye yi bebre firim na time ma enye ne tobo asese no obi ne ode ye na so time on ko so mu frase agine nyina ama obi ankoje senke frase ene ye je no se ne na yen ewo original plan no mu no a enka IMF for 3 billion enka ye de enko ye omaje dada enka sare 6 ne ma yen economic advisors to say Standard and Poor any recommendations ya enko mo ye ko ye no ke be kire se ye wo se echiba ye wo taxes ya ye betimi de atua euro bonds ni niam ye bagie nyina kanya ne se be pie hai so enti ye ka ya na wo se ye de woni nyina tie me ka one pe Financial Times way back 2011-2012 and na omode ba say province be your China na all of a sudden omo ye so prosperous say one bank balance akosoro adayan wo musi that was from the Chinese government too na omo ye investigation omo say sankofo no e wo Ghana ha and omo ye say development no e ba Financial Times him and say na Ghana government ne kura be ya wo say gold ni me free ha akoho officially but unofficially they were aware say gold no ankofo tu no one smuggle the co any niema bebre on government a responsible government like the Chinese government and a publisher say say niema we nyina akoso ama sa particular province we your friend say one more economic situation if we hear from their investigations you know she say one more bagana ha and abetu gold and a deco and sana obi ko prompto akofa this galamsey nsem nyina aba why se o se eti o mamu a yama obi ofri ni krom na ye kura obi anya sika e na hyi obeti ho akyere na enti edu ba bia ye na mpanifo se ba bia sika wo bibia no de bia asem ne ntokwa wo Africa ha ba bi se Congo ho anyu nyina ye gold ni we nu ya o minerals no Nigeria they say look at it oil half of the country kwa untimi ntabo from batwa enti ye ka se mom ye nto ye boase hwe ni yi a o se ye hwe ni yi na sika sam no ene power mineral commission wo hoyi lucrative areas a gold no nyina na o ma license for no asase ni only license or asase enti technology edituo no ene o se ye ko proper better technology ye betuo na ye nimse sika wo ho a ye ntimi nkodua banche wosu okay ya time na so but IMF ma mintie mu 3 minutes ne enko ma mensha se mfamfri alaje ho IMF IMF ma problems ma ye banks and so far ma Ghana for ye coins kakra da banks ye se debt restructuring debt ma min hwe brofo ni debt restructuring
a haircut. Alaji. Yeah, IMF eba o man mu. And I say we a member na wo frɛ wɔn sɛ wɔn mmra. Na kyerɛ sɛ nneɛma bi ɛnna yie. Yeah. Yeah, no nti no. Sompana yi 3.1. Wɔn botaeɛ esi wɔn ani so. And it's a potokasem or say macroeconomic stability. Yeah. And then said the ombe buana betimi gina wana so nafi wetimi apija. There is always a misconception. A man for the IMF Baukrum non be developed mind. It's not like that. IMF provide macroeconomic stability. The rest no. It's also open international institutional ombe bua more developed mind than a World Bank. Okay. Na womo di kan ba first no ma ba second. Sompana yi And 3.1. Say the air kono. Na me projection is saying next year. First quarter of next year, but it looks like so uti finance minister. Yeah. Omo ebitimi ni omo timi ahwie afiwe. Edenti no or he say the bia nkomo ne bedro no. Say next month November and obey 2023 budget. Ti where I reshemu say bibia betimi adrum pempen so budget na wo kwakoye no. Sompana yi 3.1. At the ensusuya ni adwenkyira wo mo nso mo akire no. At the afa so akan yen yankasa ye de ho. No the aye budget no for next year. Okay. Budget bia hu hia, and you know I speak a lot on those issues. Yeah. But 2023 budget and the most interesting budget actually. Yeah. So the issue about yeyeka na de yen na nimsem. Okay. Ye be faso na ye hu Sompana yi kwan 3.1. I can bet me abafom. Yeah. Na say a man from kra na e kwan ben na aban sika wonya no wo man mu no. Wodi tua eka no ebi ene ka no ho nsi ho no bi no ebetimi akofom se de bebe ma ye kom so ayden adwe ne nye sika ne dia ye mpuntu djuma ane ne makakra. That is where the issue of debt restructuring no man for eka ho asem. But of course no krese enuru ho early days yet potokasem and you know yema womo enhwehwe ye niemam ye nkrata mu bia mu enwie na mamentwe ye nyina ya adwene nsi bibi so se womo ne government no edi nkomo no womo wia no mo nwie yo afi no womo ba ye civil society IMF ombeshia me civil society. Okay. Nto we government we parliament we Ombabishia civil society. Ombabishia civil society organizations. Ombabishia academia. Okay. Yeah, child the titru it was school poem no. Okay. Ombabishia academia. Almost cross section of Ghana Bia. Yeah. Ombabishia. Ombabishia financial institutions okay. Omno Ombabishia. So nti say abanika say name bia amanfo edi susu no maybe it's a debt restructuring okay no. Yeah. The etia ne say yemfa ne say wo Libya Borga owo eka wo bank one abetimi akọ and as a bank na betimi ehunu because usika ebe mu ne say the CP ni na so omo no say oh there be 3.1 sika no dodo na wutuama bank bosomi bia no etwe usika dodo ye no nti ebi ekwan mi no said na ensi ho no omode ma wo no potokasa mo se interest no ebi ya e wo soro mbeka se omo hwe aso. Okay. So okon mo bejo ebi nzo o mbetimi akase nanka obetua bosia no mfie miensa yenye ne mfie num na de obetua no bosomi bia no enkofom said be ya osuzu benye sika ha wo no watimi dia so
even question of debt restructuring opposition for a flagging issue enye ade kra na aban komonim yenyen ho as I said here won komo na government ni IMF nempo say any type of debt restructuring ba me sure say a bad strategy financially mate alaji Man Nti mamenko honorable ekoko IMF 3.1 debt restructuring say a multilateral agency and now we debt restructuring see be a World Bank IMF can happen but unfortunately for us omwa ya ye kwaji sika efiri omo ho no individuals ya omo no international capital market ye ko ya ye kwaji sika efiri ho no bonds no you know do no ye individuals so Pana 3.1 omo ko omo si nti anu de wo kan sa e ho de me ne nya adwene se enye because one way ya dia sembeba because inti ne friend say bond no what sign there bond say ebre no so a obey the between the sika man afema kan we no na afema saka bi o say say we ya 17 times ya ko IMF I'm told 17 times these are 17th time and this time me ko na omo ye incompetent near to din near the day omo na obi fi say we incompetent na wo ko IMF bi ye nyina tia se IMF no ho say obeboa macroeconomic stability na fi nya no nko ampo wa ma credibility say afedi ye de woduro no wo pebusia kura obenya but as e bia ya owura ofariata ka ye kura ehu wo si be say 3 years die anida so kura nim say wan hwe ya yesi ye kopa busia awabrochire kura ya sebeka we chire say die eduru no eti na no kwasem die wo ka ede die aba bedrui so obi si ye mfa sobo e mabaya ene na wan kadi ya you know ya na say Russia Ukraine war and the COVID nana mame nka nkyerɛ de atia ni sɛ 3.1 me no nam hɔ ni nam kwa na ka tipa to akafia anwegu ye na so ahu ye nyina na ɛbɛyɛ ya de ba de obehu sɛ mogya turu prampam ne kuro da hɔ ne kuro eda ne nan ya wo de traces akata so nti ye de no sa na tie kuro da ye na dada ansa na Russia Ukraine war any COVID eba eno ma nko yie dada so ati ase Matiase eyi owura baumia ne kai wo si se enframa fa na se obia dai so pa na se wo de ye nye se dan so na pa wo da na bi egu na je sa sam wo dan asam e wo ho ye se ye ka nokre na wo ka nokre ni wi a ni ye nyina ye hiam ni ya hwe ni ye betumi ya ye de afa ho ye de ye gitu mu so no ma atokia enti ye nkonko ye enhyiamu ni obi anfa na dwene bra aduru bra ye so say MPP fo gitum say no man koyie obi anfa na dwene bra eno no kura o mo akyere ho dodo se nko mo ye ne ntem anka nya ni say papa ye ka say afa ni ye bom pa ye say by the end of the year no one be koyie they didn't see it coming afa minister deputy minister say we won't go to MMM today we won't go tomorrow ani be na o deputy minister Dr. John Kuma Dr. John Kuma wakasa ase na ni be wangi na je say ne jama won committee we ne kese won ma ora ba ko from born etene kano mame ko Mr. Abuajo mi hu ni nko mi hu ni ti aya me ora ba ko wo de emeka o mi inflation Ghana inflation ye da Ushe say Ghana weakest currency after Sri Lanka. Ghana currency the best performing currency in Africa. Ghana orabo kasegu microphone mame kasegu microphone mame kasegu ade kokodo no obi ante say me kase hwe yen sabre ya me no kase yi inflation Ghana uyi what do we call it? We Ethiopia. Now we Zimbabwe. Yeah, inflation. Ayi wo Bangladesh and Pakistan.
Africa sem na make men kon Ghana Bangladesh okay hwe wuyi West Africa ha yi Togo yi Nigeria hwan ne ade inflation ye de susune obi ade afei de sustainability so wuyi Sri Lanka ye ni ye ka amene ye ya hwe yi a beto brebre ko ye ntimi nka mate ono bo ko ko simple na ye ka ni na kire se bibia nko ye ye ntum mate Mr. Wade Mr. Wade ye ntum se do man ko aha asma wo kan nyina no pam no twa no yakwa IMF mo akwa IMF IMF aye ekuo ene ye nyina ye contribute na se wo ho kire wa wo mu fensen interest no e wo fom ni aba bebisa wo ana ye behwe wo mo bebisa se e de be na ama ho akire wo wo ka kire wo no ma no onu omu ni wo nyina adwene ho ekwan a ombefa so aboa wo amwa konka na no watwa so abu man si ehwe na se ka no a wode no dɔɔso a ɛna saa structure ayi no bamu ebi a wode kofi kadodo kɔne ne ntrase na ene ne nka se obeti so bia ma wo se nso eka no obetua nimu obetua kwanimu ama wo amu watua ne nkakra no na we nso de wo na koka mo bibia na wo wi a na wasan bo mo ho no maka se ye sika ebetumi de aboa wo ni nti we nso aka se ya ka se dia ene ye beboa wo so ho na enuru se ye ka no nyina no mo aboa no awie no maka kire se sika o mo de beboa ye no se betumi aso ye sisi ana se betumi aso ya sene enuru ho okay te ni adwompo ka nsem bebre ho na che se enkofo a na me kan mudi mudi standard for ne fetch no yeni aga na ban ne kofa won mu ne etuom ka wo ene wo may half yearly reports on our financial situation meboa okay enye omu de free baby beka yeni e kofa wo mu ayese consultants enti wo mu ayi nsem wo mu de ba no ene ye gina so ene ye de koye sa na emenyina na ansa na bond ne niam no omu de be ma wo no za sankofo yi report ne emenyina aba abansana ansana okay wo mu de ama wo na IMF nso omu ba wukuro mu a untimi nkobo bosia entinye se ye ho akire ya papa kan dendenden no 15 times aye ko nyina no so omu wo ho no akwaji omu se me satam nyina ne ye ho akire untimi mo bosia emfanye bibia na Ghana ban tem bia na IMF beba no ni akate ye coat according to your size papa also short sleeve me she long sleeve into one baba omu ba pa na obi akwache short omu ko ya no anya akwaye ne long no omu su nim se sika no ogigi de se de be kra no aye de be chewo ye nche wuntum okay ne omakofa policy bia ba ti se wo mu de ba ko be fense ilevi nana de biye ilevi ku 4 time no omu de be po ne ba Hipic. Highly see ya by nyina no me catch yourself by the 10th enye 10th of October we say IMF for cracker ye di wo mo no ye betumi ni wo mo atena se amo de bi acha ye okay I was for my memory from room 0548931931 0548931931 no betumi apem na moso soma ba onamo de munsusu ye kakra ba na yako mamfa line one ho. Hello, good evening. Hello, Libya Borga. Me ba chodi ni se na kase free he. O frame teacher constitution me kase free kampona we amo asepe. Man Nti we ti awa. No nyok. Sabu me bisin kansa board of that is them to no so chia ba. Ya mo ase na na bo chia do so ti na koka aike. So ti Libya Borga. Ya ka Ghana ya ha okasi pa me de bia me kase NDC. Oze NDC penino obetna hono wo kana asem de so do pa ye radio ne ma me sorry. Ye ka se ye de ye kan say da Ghana card issue ba omo na sorry ti aye e so omo mpene ye ka se ye de yile bi ba omo try ya so omo sorry ye tia wo le ho ani ya sa ko fa ye kan say SIM card registration omo so omo ati de zone so on academy ebra ye ko 2020 no ko ku wa no nam galamsey science ka che omo so omo de omo ba omo mo aye ye man pani na na jon domani mama waso obo akoyi wo mo aye ache wo no Mate me enko next person. Oh, hello, good evening. Good evening, sir. Me ba chodi ni se na kase free he. Etacho e friend Muhammad me kase fra people Irish.
Yo, Man Nti we. The pacho mo program na mitie bi. Na me pacho yo fa ba ko no kasa wa say IMF me po improve. Yeah ko. So me na do campaign o say Ghana kunye amanye kunye mai. Nti ne si den na wo ba ji free obi nsem a afi de ne IMF me ko. Nti wa failure. Yo. Hello, good evening. Good evening. Me ba cho di se na kasa free he. Me ba cho free Nicholas me kasa free na ma ko ben. Nico Man Nti we. Me ba cho so lit me to go inside so pa this NDC for that share or montaria a case of me DC for eco size two sides. And the bit me to go inside because all man kasa besa for kira for kasa ye buy them my galamsey. Me my galamsey pen. Yo. Hello, good evening. Good evening. Me ba cho why nam ni na share you. Hello. Akwasi Man Nti we o kasa free he. Kasa for boy. Akwasi Man Nti o. Lama animated mono diapawe. The can say NDC for the papa ba ko to no kasa. The was a person no kan ka papa we ogo we na so no so ma work. So amabona amantanye abahama go do na papa. O boss ko dey na boss NDC Ghana ho and Ghana ho. So na ko to boss. So dey say kwa na e. So if you want to book was we chat about right. The boy to do ko dey. Yo. Hello, good evening. Evening. Me ba cho di se na kasa free. E ka frempong. Frempong o kasa free he. Bagaji mo longo. Frempong Man Nti o. Ofamba cho saga nsa na ye kan die. Abamu pelinfo na enye di se adwuma no. So mi ko me kura se na nse ni na o twekura. Ko je finya ko bo sai. Wontimi ase ho forest nyina. So no wa tawo forest nyina obi yi bi wo kwa ho. Akoja wa chi no akwa put for me akwachi no. So mo na se for the third one say dawa e beta ha no ni e che joso. O se forest nyina. Enti abamu pelinfo na di se adwuma no. Fa you be a o man di se adwuma. That's it. Mr. Sumeda Simamin for last call ni enko. Hello, good evening. Hello, good evening, boss. Me ba cho di se na kasa free he. Me ba cho febe na musu me kasa fit said. Yo na Man Nti we. Kaka me me kan say. Masa. Sabi ya me ka say ye. Sabi e ya o me ka say ye. MP before me to ba my MPP. Me me ho. Say me for ba di MPP. Any say. Say they na be jara no say. Ghana certificate so come di ye ni ade. My be na say ku sibu. O ko console ni. Eni ko okaka we abana ko ayo for na ni dia we na ade ni utiri. Te me ma o mu kanya ma you say. NDC plan the say o mu ya ho sampo. Mo wo je na ku du. So I can say we say ye. I am be do say me. Mate. Say me. Who di job do you like? Yo, yeah that say observe for. Alaji Eko honorable Ekoko yedase yedase anwumre Mr. Rekabo yedase yedase anwumre Alaji yedase Libya Borga yedase medase name de me kan say o say ke bi masoso o man no ya be fa ne pen na baby ejina na eye west chense ya krokra bi pen amanfo nya gidi o MPP ya be sa krokra be mate okwa oba I was a volunteer day and edition of Man Nti Jumedi CSA. Abeja phone na medo masepa Mr. Eric Abuaji retired auditor numero by Emia Jinjo my Ghana home. Honorable Ekoko Frimpong so a former DC won suta kwa mabe poso ono so by ma Jinjo guy o my Ghana home.
And Alaji Isaac Chebo Bay, a leading member of MPP, was Santimantama say, was also a TESCON patron of Kumasi Technical University, as I see a teacher near or Chadi Kumasi Technical University, or to be kind of MESC or my Ghana Hong Konya. So he brutal bright entry, and she say, PK eta mechi, Pipian Yumno, Pipian Fidinde Mamia Medana say, and a sumpa from your newsroom, Ranted my babaning and Asono, Meda Wunomo Ase. Collins Amupoku Tofia kwa general manager wa Tarawan Media ono so ye danase na me amakonto man hene ya dubu ache esoso anwumre ye manadwo mu nyina chechire e ma ye besom bidini se sign na ya obo Libya Borga me so don for ya domo next week e be se hia e wa fidi su bio pike me ko na mum me di lumba jaw wate this week na lumba birthday te anwumre fama yesa de mfa nkoda wate yo